ene ge motho a tshogile ga a sa kgona go focus, ge motho a tshogile ga a sa kgona go concentrata, ge motho a tshogile e ba bothata ka baka la gore o tsamaya le mo go sa swanelang gore a kgone go kry-a se sengwe le se sengwe se se ka mo šireletšang. And jwale potšišo ko gore ge re le ithene ka gare ga motse re tshogile ka moka, re gakanegile ka moka, o mongwe le o mongwe a ya kua le kua gore a tekerele bophelo, na go tla sa jwang ka baka la gore nto ngwe le engwe ye motho a e šomišago go mofa tšhireletšo e alwa ka bo yona. Jwale ge e lwa go tla fetša go elwa dilo tše kae? A ke tšee sebaka se ke leboge le go dumediša Professor Moremi Semmušo, ke mo fe sebaka se a dumediše motheletše kgole le kgauswi mo a re theleditšego a le gona. Ke moka re tle re amogele baeti ba rena re ba fe sebaka ba titsebiša gore ke bona bomang ba tšwa kae. Ge re fetše a nkgaije nkgawane ditaba tše re tloga re di nyaka kudu ebile re tlo no dula re kgopela batho ba ba ga seroka ba gore nnete ke yona e phološago motho, ebile nnete ke yona e yaga motho, ebile nnete e boloka le nako ka baka la gore go bolela nnete eno ba pa mara ge o tlo tlo swara mo le sa o bapala tšea ke ya go fora topa emanyana. Oh god, Professor sebaka se ke sa ga go mongakanke o ba tamiše. A ke go tame malome ka kapa, a ke thome ka wena pele ke go dumediše, ke bue magageshu, ke dumediše mešate ka go fapana magoši a gaborena, ke dumediša batheeletši ba bagolo ba Motse Community Radio Station, ke bue ke dumediše baruti ba porofeta mangaka a setšo ba ba leng mešomong ya go fapana, baetapele ka go latelana ka kgati ba lapa la gešo re a letama, ebile re leboga kudu ge re le bona le fihlile mo le kae ba gešo. Re gona koko re a leboga go fihlile bana ba ga go šiba, bana ba ga go šiba ga mmogo le rena koko re fa go ne mathata ka lapeng la gago koko. Ke tse koko le tšwa kae gae? Manapiane. O le tšwa ka Manapiane. Fanela ka gae ke ba gamang? Seroka. All right. Ke nagana gore malome ka kapa ba ka titsebiša and then re nape re thome go tsena ditabeng. Ya ka nnete re a leboga magagešo, re a leboga introduction ke tlo thoma ka koko mola ka tla ka mane mola mamogolo mane malome mane na le kae koko nke le titsebišeng gore koko ke mang, o tšwa kae, ke moka re kgone go tšwela pele. Koko o tšwa Manapiane. Ga mang koko? Ga Seroka. Ga Seroka ka Manapiane. Kgaitšedi ya ka mowe o ka nape wa note tlhalosa gore wena ko wena mang wa ga Seroka le wena? Ke nna Boledi Seroka. Ke tšwa ka Samas. Re a leboga mamogolo. Ke nna Raisile Seroka, ke tšwa ka Manapiane. Re a leboga hle mma gore na le kopelwana leo le ya kgona go move a kere. Maria Mohlala, ke tšwa ko Mohlanga. Re a leboga malome ke Thabo Seroka, mara ba bantši ba ntse ba ka Sanaga. ya Ke tšwa ka Lefontein. Sanaga o di a jwang o rata go tsoma, o motho go tsoma. Re a leboga kgaitšedi ya ka mo a ka titsebiša ga a kry-ele la moroka le le kopelwana a titsebiše ka le la gago moroka ka bogausinyana. A ke nna Kamogelo. Kamogelo Seroka ke tšwa Manapiane. voice e bolaile ke eng kgaitšedi ya ka? Mpaka Timabane. o be o tloga o bolelela godimo fele voice e fedile Fedi. ai wena fele o tlo re tlhalosetša ka e feng? Awa ke tlo bolela. o tlo bolela moroka šiba ba titsebišitše mongaka ke ba ga Seroka go tšwa ka Manapiane, ke bana ba koko ba le ba emeng mola ke ditlogolo tša koko. O gopole gore re be rene le bona be ka go feta mmagoola o hlokofetše le abuti ya ge o hlokofetše gomme o ba beng ba mmoloka maloba ba re bontšha dišo tša gage mo tše di beng di mo tšwele
ke morwedi ya mmemo ke a re retša kere jwale ke nyaka go thoma ka go botšiša pele re tsena ditabeng mo go lena le bana ba koko ke mang wa senkeng a tlhokofalelwa ke ngwana mo go lena o ke lena le ba babedi wena o tlhokofaletšwe le wena o tlhokofaletšwe le wena awi all right a gone molato nkore ke dieso moroka gore re tle re kgone go tsena ditabeng magagešo re kgopetse gore le kgono re tlo ba le lena fela re le kopantšhe le ba bangwe lebaka ko gore kgang re nyaka go berekana le yona re tswe ka mo e fedile and then re tseba gore na way forward ke eng ke kgopela gore koko ke ka mo right moroka ga ke tsebe gore na mohlho mongwe pele re ka tsenanyana go na le se sengwe se o ka ratago go se rola mohlho mongwe ya nna ga botse malome ka kapa ke nyaka go notloga ke kwa ditaba tše ke di kwešiša ya ke nyaka go notloga ke di kwa ka mokana ga tsona re di kwešiša and then re tsebe gore go tloga mo re ya kae go boloka nako ke nyaka go gata re ke no e bala ka mokgo e ngwadilweng ka gona le kgono le re kopana le lapa la ga Seroka go tswa ka Mmanapiane mo tše dingwe tša ditlogolo le bana ba mokgekolo a ba latofatšang ba latofatšago koko ka sela le sela gore ba hlagela ke mahu a mantši ao a makatšago le setšhaba ka kakaretšo gore ke a mohuta mang ba bolela le gore go ne meeta ka kua gae yeo e lego gore e swere diphuthelwana tša mehutahuta e šita le tša mesamelwana ya lehlapo mo e leng gore ka gare ga mesamelwana ya lehlapo a go na le maina ao a ngwadilwego go sa tsebageng gore ke maina a bana ba ka mogae goba ke a ko ntle gomme go ne le mola ka lehlakoreng le lengwe go ne le tšhipi ya setšhaba yeo e sa leng itimela gomme tšhipi yewe go bolelwa kapa go kwagetše gore e gona ka mona lapeng la koko tšhipi yewe mehlolo ya yona ke gore ge ba itšhela ka metsi e ntšha maina a batho le gona go sengwa a tlhalosega gore ke maina a ka mo gae goba ke maina a ko ntle na se sengwe sa go makatša ke gore beke ya go feta go bolokilwe se sengwe sa ditlogolo se lumile ke monang gomme sešo sa gona sa gola sa phera sa bola banna we go a tšwa le legotlo leo le phelago mo nthong yewe batho ba wile ka dikoloi go a hlokofalwa se sengwe sa ditlogolo e leng ngwana wa morwa o gona o a phela mo go ne mpolelo ya gore koko a bua a bolela ka molomo wa gage a ntšha mantšo a gore wo le yena kuo mongwe ba nkebeng ba robetše goba nkane a se a robala jwale le kgonle go kwagetše gape le gore mmago a buti mola ke motho wo a ithobaletšeng boroko bo bogolo ge mohu a hlokofala ka gae diaparo tša mohu di a phatla go ba le nako e di phatlalatšwang and then ke no se tsebe gore tše di šalang di a tšhumiwa goba di a beiwa nang ka baka la gore se se makatšang a buti mola ko gore tša mmage di gona di nobe di phuthetšwe di beilwe potšišo ya go tšwa go yena kapa ya tiputša yona ko gore di beilwe until neng and then di tlo feletša kae so ditaba ke tšona tše so dilo tše ke ka moka ga tšona tše di boletšweng mo ke dilo tše di diragalang ka lapeng la koko modimo o sa re diretše mogao koko wa phela o gona ebile o re hlomphile re le ba bannyane go yena ge re mo kgopela gore koko tšwelela ka gore lapa la gago le hlagela ke mathata and then go ne dilo tše dingwe go le motswadi o swanetše o lwele go di lokiša o sa le gona ka baka la gore
go swana le ge o ka kry-a o phela bana ba gago ba sa kwane o tipotsiša gore ge nka tlhokofala bana ba ba sa kwane ka mokgwa ka botse go tlo o šhala go diragalang ka baka la gore ge motswadi a le gona ka gae go ne le dintwa tše dingwe re phentše re tšhaba le go hlompha motswadi mara jwa leputšo kore ge motswadi a fetša go tlhokofala go tla šala go reng ka baka la gore motswadi o tlogetše dintwa morago tša bana lerwele le a tupa ka gae so ke tlo kgopela gore koko godimo ga dilo tše di lego mo ke di boletše mo go ne le se a sa se tsebeng go ba tlhaloso ya gage go ba se yena a se tsebang ka mabapi le ka mathata a ka lapeng la gage go balwa mahu malwetši dilo tše ka moka koko di mmeaka a e jwale ka motswadi o e leng gore dilo tše di diragala ka lapeng la gage ene a ke bontšhe mo koko o di kwele ka moka tše ba di boletšeng maloba goba o duma re go thomela tšona o di kwa go bana ba gago tše dife papa maloba bo se wa thietša radio ne a ke nayo a o na le yona alright a e tsene mokhwi o ka wa o itilelela tše khwitše bua thukwila mara ge le mo a re nayo ko go kwele bana ba koko ke duma le feng koko sello sela a sekwe ba tla bolela koko o no ba thieletša gomme ge ba fetša go bolela o tlo o araba go ya le ka mokgwa wena o tsebang ka gona a kere o a nyakang go bolela o tlo emiša letsogo gomme re tlile mo kgetha go ya le ka mokgwa e leng gore re tla be re kwana ka gona se segolo koko nna ke ngaka setšo mogala bo ke mogaši rena re nyaka go bona lapa la gago le age ga re nyaka go bona go eba le bophelo mahu a se nto botse gore a tsene ka gare ga lapa bana ba lome ke menang ba robale di kwiša bohloko kudu dilo tša go swana le tšeo jwale be re tlo no kgopela gore balli ba le ba maloba ba thome taba and then ba no re ka boripana ba e beye ka mokgwa e leng ka gona malome ka kapa and then re ye le yona koko a ikwe ke riela gore ba be beng ba se gona le ikwe gore le tlišitše ke eng fa ya ke nana gore le ka fa sese setulo o seke wa ya gole mma gorena ya o abuti o tla emela abuti le wena ema mola ya ntheletše re swere kgakgatho ya taba re swere kakapa ya taba fata taba ya mpopota ya setutla o tlolla le kopelwana leo kgaetšedi ya ka le go batamele se sengwe se mathata a rena ke a mantši mo se sengwe se ke nyakang go gata go yona ba sa ditukiša soke batho ka moka ga rena ba re leng ka mo re bolokegile ga re nne lebaka la gore re swanetše re tšhoge ga re nne lebaka la gore swantse re phenike ga re nne lebaka la gore re swantse re tekry-e re se maemong a e seng a gabotse thekga ditho go nyaka meetse o emiše letsogo ba go tlele meetse o tle one ge o lokologile o tlo kgona go bolela ditaba tša gago gabotse re kgone go kwa tše e leng gore di boletšwe maloba re ne le record ka mo ye e leng gore ge e ka ba go tlo ba lento ba tlo reng ye ga ra e bolela mara rena re gopola gore ba e boletše re tlo tobetsa metšhene fa jwale le no tšea nako ya lena bana bešo la hlalosa mathata a e leng gore a feditše a le gapeletša gore le feleletše le etlapitšentše kgolo le tla go nyakela lapa la koko thušo kapa malapa a gabo lena thušo kgaetšedi aka tia dilla dumelang ba le mo ke ena leboga mohlala o na le mo ka la bobedi re tlile mo ke re ngwaletše dikakapa ka baka la rela sebakeng sa gore mahu a hlagang ka mogabe rena nna go bolela nnete nto nkukileng ke kukile ke ausa ka wa hlokofetseng ka di 16 January ke nto ena pintšhušitše ka gore o hlokofetša mpotša a tseba gore go reagala eng a tena ba le gore o kry-ile thušo e le lata yes ke a dumela gore ka kwa motseng o le gone letšo ding gore di a direga because of nna ke dutse le mokgakolo mengwaga e ka moka until 2022 ke tlo experience le tse di diregang ka jarateng
nna every time ntate Moremi e be ke re ke robala bošego ka ma 1-2 ke a tseba gore ke nako gore santse ke robala le dilo be ke robala le dilo ka mojarateng di robala le nna gore ke tle ke bone gore dilo tse di gona di a nja ka one kore ngwaneso re bie seemong sa gore ke be ke roba tswa le ditšhweni ke roba tswa le dinoga o ka ba bo robala leng kore a ka se kgone go kuša gore nto e be robala le nna ke mare yona e be e tla sort of as a phoofolo ka gore ka nako ke yo robala le dilo tseo ke be ke tekwa ka mmele gore mo o ne nto e nnametseng ke tsoga ke tšhega ke kolobile ke ne re discharge tše koto so ke nto ya gore e re nkuke ke ye kereke masanjone ba mpotsa gore gone mohlologadi ke motho e leng gore tlhokofaletse ke monna ke motho e leng gore go dira dilo tše ka geno ka lapeng gone dilo ja lela bošego maribiši ding mo e leng gore ba re botsa le gore e re thoma re phasa badimo ba ba serwaka ba re senyetša nako ba re badimo bao ba tswaletse so santse re tshepele go badimo ba bopapa gore ene gore ba reng kare ba ga serwaka bona ba tswaletse ke ile gare ke bua sekolong ka ya masanjoneng ditaba tšewe ke bua ka botsa mokgakolo gore gape ba re gone ditaba mara a seng ke mmotsa gore ba re mang mantire ka mojarateng ke mmoditse ba re gone ditaba gone le tse di tirang ka mojarateng mokgakolo putšhago mpotsišitše gore a fa o lala o robalane na ke ile ka fetola ka re ke lala ke robalane a re aowa e ra gore ke dilo tša batho okay ka botsa mama gore gape taba e so mma ko dula mohlanga mama okay a re o tla re ge di tswalela wa gapeletša gore o tle mohlanga re ya mohlanga ra kerekeng a senke ba hlola ba re ba tšika gore ba re ya mane bolela taba straight ba re motho a re dilo tše ke mmago sese ba šupa mama ke mmago o tlo go senetša bana o tlo go feletša bana chiefta bana sa le ka pela ngwana mafelela le o ile a re bošego a robetše a tswa ka gate a tsamaya ngwana ke re wa kae ngwana a bolele gore wa kae ka ntsha re ke leng ka e kry-a for mokgakolo ke buritše gore ba ke sabe ke tlogetše ngwane gore a e mo a yang okay ka gomola ka tšwa moo mokgakolo ke ile ka re ke bala dipuku ke ria matric ke tšwela ka ntle forogo ke batho ba gore tswa ka pele ke tšwela ka ntle forogo ka mafo ke kry-ile mokgakolo ka ntle mo re phasang gona badimo mokgakolo ba se re onoroke e black a eme mo a re yena o tswa ntlwaneng o ba tswa dithuša mo fase e be gone diplastiki di bofilwe diplastiki tše gore ka ba di bofile gore gang a ke tsebe ka re ke mmotšiša a mpotša gore o tswa ntlwaneng o be a ile go dithuša okay a wa ka tša moo ka bona gore nna ka gore a ke kgone go kgotlelela mokgakolo ke kwa bohlokelo tše leng gore di a reega ka tsamaya ka dula le cousin aka wa hlokofetseng last year ka accident cousin aka ke dulang le yena mara still e be go e tla batho bagakolo o ile a tla mokgakolo a mpotša gore mokgakolo ka gae ba go bitša mokgakolo o ile a thoma baba ke maoto a mphonela a mpotša gore wena o dutse mo ga ngwanake o nyakang ka re mo a sega geno nna ba re nna ke ya go loya nna ka re a ke gopele gone motho a mpotšang lentšu le okay ka titulela mola motseng ola kwa ga mamogolo aka o hlokofetšelang ka 2018 still mara ke be ke bona gore a gone mo ke yang ka re ke thomeke le ka tlelaseng ke be ke tsamaya le meriti ke dutse ka morago ke bona phoofola shik mara gore ke ngake tse phoofola shik ke tsamaya le nna mo go le mo go ke yang and gore ke bone gore le dilo tše di a bereka batho mo tseleng ne ba se tlhole ba sa nrata ke bora batho le mojolwana ke nyako bolela ka re 2 months ke ntšhure ke dilo le motho ba bangkgale ba non robala ba ntlogele bothata gore ke ngake tsebe madi be ke ya tekwana 7 days madi a ka e tlaela ma black ke sa tsebe gore bothata ke eng mo gore ba e madi sentse re tlaela ma black a e tla se normal ke ile ka re ke hlapa ke le ka morenya mamogolo a rena mmago lefa ka mora Purchase Street ke hlapa ke shele phetse mo ka ga metsi ke bua phetsela aka e kry ka re magotla kwa ga inela makota ke tsebo ra ja batho ra ja phetse sa le nyamalla mo ene ka ga file otropa tship o ne diaparo tša mamogolo a ko e leng gore hlokofete 2018 di gona ka mo diaparo tšeki di bone gore le gore go netša ka re be go ne lo tša spa ka mogare and ke ile ka ba botša ya ba tabe e leng gore diaparo tša mamogolo a ba tseba gore di feletse kae go rekile jwang so nna go bola nna tenteng kukile mo ke sello sa gore taba batho ba re gore taba gore go re ga so mogakolo o re tla shaka lo tša mokhuto gore le tla shaka lo tša mokhuto ene mogakolo ba kgone gore nna ka mokgoleng gore o ka re ke a nagano ba ntirile ka gona
e be e le gore e ke ya somewhere kerekeng mogako le kgono tša founa mphounela ke tsebe gore ke nye mo connectang mo tša gore lebo kae ke gopola 2023 ka January ke lata di-results mogakodi la founa mpotsa re ke nyaka mo mookeleng ke be ke ile ga malomaka ke lata di-results tša matric ka moswana gone ke sena ke gore bala ga mogakolo a mpotsa re ke nyakang mookeleng ane mogakolo ba kgone ntšha mantša gore wena matric o ka se o bone ni matric a o thome ka ona a o thome ka wena matric ona o ka se o pass le lembo mara gore phata ke eng a ke tsebe 2022 e go tlo tlhokofala maloma rena 2023 a ke tsebe gore dilo tše di jang batho ke eng ka gae dilo tšeo di ja batho so mogakolo wa thoma wa phušla mo ba bajo so a re tsere bothata ke eng 2024 September abuta rena re o ya o lata batho ga masenya a kry accident le batho na tsamaya le bana ba tlhokofala ka di 7 September di 28 September ngwana malome tshedi nno ke bola le matric ka se kgone o ria ke segole le ke kwa bohloko ba gore yena go tla jeng gore apa le go kry matric wa ile gore rena re fihlile tshedi ke bola nno ke segole a kgone o tsamaya ka baka la gore skalla mama skalla sorry Mr. Makua lokisha taba metsi mo re nyaka ditaba ka moka le kgolle di tswelela molaleng sorry sesihle sorry magageshu le tla re swarela ka seemo se se lego ka fa isha pelo fase moya fase sesi re nyaka ditaba re tle re kgone go rarolla mathata ka mogae re tloga re dinyaka ditaba tše re tle re kwe bolela ngwaneshu o felletše isha moya fase ba tla go fa metsi ngwaneshu isha moya fase hle go diragalang ka tshedi nto eng košang bohloko gore tshedi nno e re bela ka se sebaka matric a kgone o ria ngwana malomaka a sa kgone o tsamaya gabotse ke segole ka baka la gore kry-ile accident ka re 28 September bothata e le gore e leng a re tsebe mare re ja ba bolela gore mogakolo mmago maloma rena ke ena leng gore o ne seabe mo ntong yekwe so ra e tlogela still ra gomola then di 11 January di 16 January ke boletse le ausa ka forlogo e leng gore o hlokofetše ausa ke boletšeng le ena ge re be re boloka a buti wa ka o la last year o ile gwa tla batho ba botša ausa ka gore wena ka gore o gana re go berekiša bošego o sa tlo phuhlama ena o bone o sa bilele ke banna ene ke nagana gore ausa ka banna ba ka moka rutšweng le bona ba hlokofetše ka mokana ga bona ba e leng gore ke kgala nna le bona be ba no sepela mara bothata e le gore keng a ke tsebe ausa a bolela le batho ba bolela gore a gore kwele taba gore go riega so gore ausa rena ba re ba mmoditše gore wena ka gore a o nyake re go berekiša bošego o sa tlo hlokofala a o so di bone o sa tlo di bona 2025 o ka se bone o phele okay ka nnete ausa rena 2025 a šia e bona o sepetše lefa mo lena ke re moya ga gore bala ka khutse le ge re tseba gore mo ka moka re tswang ba bolela gore lefa wa re sokodiša lefa a robala ke nto e leng gore e nkušitše bohloko ka gore lefa she was there for me nto ngwe le ngwe ga ba thama ba njikela ba riang ka mokana ga bona ba re ke reng na phela le mo fonne ke nto nkukileng a re ke tliše mo ene gona mola lomeng ke monang lefa 2022 o ile tša legotlo re ba mo lebeletše le life letšwa legotlo leo la go phela la re go tswa go a diagalang a o le no tšwela tšhaba re botsa re legotlo le tswelele mo le tswele ka baka la gore lefa ke makgome re tla dumela ka gore ba hlokofala ke banna ge motho a ne le makgome o ba le magotlo mmeleng ke nto nne re makaritšeng gore batho ba le ba kantla ba re lefa ke makgome ba ra jwang e le mang a re lefa ga e tswa magotle ko makgome ko kwa rena ba kgone mmotsa gore e ke makgome wena lefa o tlo re badiša ka ge e le gore 2023 o ile ambarela gore o nyako mohlabela pudi ya gore o nyako ntšha lesusu le le mogodimo ga gage lefa a gane nko batamele mo mmangwane gannyane wena batamela lekopelwana le le mmo wa mafelelo ba neng ba koko right mo bannyaneng mo bakgarebeng ke no go biletša ntwe tee fela ya go re bea kapa go re botša mahu a fitileng ka lapeng la geno go šiana ka dikgwedi le mengwaga ya tšona mohlho mongwe ge ka ba o sa gopola ka 2028 go a tlhokofala mang ka 2017 go a diagala nke o re tšeka leitlho la kgopolo go tloga mahu a e leng gore a thomile go hlaga a wena o a gopolang ga botse a wena o be o le gona
ka 2008 ke papa 2018 8 2008 ke papa 2017 ke sesi emapeng 2008 ke ke papa Mokgalabje 2018 2017 ke sesi 2008 mago 2017 o tshetse ngwana gago santse a ba le a ngwana tšee ka moka kgaetsedi ka re nyaka mahua o ka moka ga ona 2008 ke papa 2011 ke ngwanaka 2017 ke sesi ke senwa ke 2000 2022 ke ngwana ge shwa mafelelo 2024 ke ngwana sesi 2025 ke ngwana sesi mahua ka moka a o a balang e be e le mapokisi a a jwang ka lapeng la koko wena jwale ka ngwana wa koko o e leng gore jwale ka ngwana o mongwe wa bana ba koko a go swere jwang mahua mahua a tlile ka taba bolwetse ka ntle le la 2024 la 2024 kana ka la mang la ngwana sesi wa accident a butao okay se nna ke se tsebang lo ga o tsamaile ka bolwetse malwetse a kere malwetse a fapana kgaetsedi yaka le motho wa go tsamaya ka tlhogo o tsamaile ka bolwetse malwetse a ke malwetse a e leng gore a tloga a swara batho ba khila a bona gore le ge ba fetša go tsamaya leno go tsofala gore ba ba jwitse re ba bone re ba okile go a ka nna ke tseba ba tsamaile ka bolwetse a ke tsebe re ke ya kwagala na a kere motho o kgona go bajwa a okiwa mo e leng gore ge motho a fetša go hlokofala kore le ge lehu le le bohloko mara re te gotatsa ka gore o ba jwitse o khuditše a fetile mo ka moka ga ona go ne a seng a kgotsofatša a tlile ka mokgwa mohutamang a ke thome ka papa be se motho a leng mo gae o ile a re ga a boa o buile a sa ipsene a tsamaya dipetlele a boa ba ka gae a tla boela sepetlele a se tlhela sa boa ngwanaka be e le motho e leng gore ge a thoma a mediša wa kore o no hlakahlakana ga mediša meno ke motho a hlakahlakanang o ile a re tšatši le leng re dutše ngwanola a thoma a fiša ga a fiša ka re mmane ke ra mmaka kwa ngwano o a fiša a re monoše dihlare ka tšea dihlare ka monoša dicalpol le dipanato ka monoša ngwanola a ba kaone ile ra e re bo past 9 to 10 ngwanola o balla ka motša ka mmelega ngwanola a thomon roba ka mmagetleng ke ge ke tla go mmane le ke ra mmaka le sesi yaka o ke molatelang ka re ngwano wa nroba man a ke motšee ke mo robadiša ke ile ke tšea ngwanola ke re ke a mo robadiša ngwanola o no ba ka mokgomong ka re mma ngwano a nkgahle mo lebelele re ema mo phasetšeng be go ne le bone mokgekolo o ile a lebelela ngwanola a re ka mo ngwano sepetše
ka re jwang a re o sepetse ngwanaka a re ngwano a sa sepela ka mo wene dula moo ka dula nae mo a mo kukile le nna ke dutse moo a kere mogekolo ka go senyo ko ntshwenya maikutlo a bitsa abuti le mosadi abuti a re tsamaya le o bitsang kokwa lena mago papa ba sa phela tsamaya le o bitsang kokwa lena abuti le mosadi abuti ba sepetse ba tsobitsa kokwa bona nna ke be ke kore o boletša re ngwane o robetša kere ka no re mme o ka re ke ditorong kore ga mpotša o ka re ke ditorong ma sesi yaka kore ba bona gale ba tlhaloseditse gore o sepetša kere ge nna ke ya ka morago ke ge sesi yaka re ka mo o nyaka metse na ka ga bona o ka re ke šetse ke tšhentšhitše gore o ka re go ne nto e ke e filang gore ngwane o la ka nnete o sepetše kore bana ba re ba nyokonthega goreng a ile gore go ne nto ke ikwang ke seka wa mohlomong ka gore nka reng like kgaitsedi yaka a re dire so ka gare ga mahu ka moka a tlhagileng ka mola ga reno go ne a e leng gore ga a go kgotsofatse wena goba ka moka ga ona a go kgotsofatša ba robetse ka mokgwa o kwišang gore ba swantse ba tsamaye ka gona le sa nkgotsofatšeng ke la ngwana sesi pentši ke la ngwana sesi lefa la o wa go loma ke monna la bola maoto alright mara a mangwe a ona be ke no re ke bolwetse ke kgopela go botšiša okay bro sesi ngwana ga go le mmoloketse kae dirapeng alright ka kua lapeng la geno jwale ka ge o dula ka mola wena o full time go ne le ntwe e go makatšang e go tlabang goba ka nako e nngwe koko o ne le go bolela kapa go dira ka mokgwa e leng gore o na le go makala aowa nna ke tlabe ke selo okay so alright bo feditše o ka feleletša ya a feleletše malome ka kapa nke re tle re kwa gore koko o a ka te karabela reng go tše sesi a di bolelang feleletša sesi reko gape le gona e le gore nna le gabotse lefula sesaka a le bona a le nrobatše ga ke nyako le botša maka okay a re tsene mo sesi wa mo tshepa koko ye ke eno mpotša gore ke eng dilo tše koko o bonang o ka re wa di dira tše di gapeletšang gore o seke wa motshepa koko le tše di dirang gore ke se ka motshepa ke gore koko o kgone gore o mmotša selo ore o se gona mo o le mohlanga koko o kgone go botša gore so le so le so koko o ile amphonela last year a mpotša gore nna mo ke leng ke dula le ma-Nigeria awe ke ona a boleileng Noah nna ke sacrifice ka ma-Nigeria a ke se nna le ma-Nigeria ka sacrifice ka bana ba gaga ntwe a ke ikušiše le go nya kore ke nya gore koko a nkarabe mo mola e le gore no ntate moremi bophelo ba ka a boloke bo stakile everywhere I go ba re mogakolo sho as long as a sa ja bogobe a go nente tlolokang ke fetse sekolo matric 2022 a ke tsena sekolo a ke bereke e ke thoma ke apply di no re paint ya gona ba bantšea e ke thoma ke a meberekong ba ne go jampa gona mokara ba go bona ka baka la re ke tsamaya le ntoši e nkimela okay nto ke yone nkukileng gore ke tlemo maloba o boletše taba ye nngwe wa re o rile go o tsoga o ka re wa kry-a koko a se apara ke go kwele gabotse a le mo lephasang badimong gona ke go kwele gabotse o bone koko a dirang koko ba le mola a emeletse nna ke motšharogane mogekolo go reegang a mpotša gore yena o be a eya ntlwaneng malaga ga ga botse sore ke teng e se senyane mara ntwe mmakeretseng koko ile mpana e be apara o noroke black mo fase be gona ditlhare di-plastic tše di-black nka sere ke ditlhare ka raka di bona di-plastic di bofile di-plastic gore di bofetseng a ke tsebe and nna ke a bola re ke ile ka tšea risk koko a robetse ke bona dilo ka montle go lela dilo ka ntle
ka ema ditlhogong tša koko ka re koko robala ka 10 room ka ema mo pele ga koko ka re ke mo tshwariša segateledi e be go ne tafola go tšhatšha difounu ema pele wa re swadiša koko eng segateledi okay ka re ke tsa gore motho o memelišantara sa ke segateledi ja reka gore ba šikinya go ne o bolela o reng e be go ne tafola go tšhatšha difounu e be ke tipuditše gore koko mola ke re ke mowela a šikinyege e be ke tla re be ke tšhatšha difounu ke ile ke kgwata koko ke ra le gore koko timme mara feroga ke tsoga e mokere le rosa le gone no sa buša moya a seng ke mmotša ka kgomo le ke ntwa go kukwa re ka mo e re ketšwe ko dula ga cousinaka ke di-save from netše e leng gore di direga ka moke okay ke kole maloba o bolela polelongwe gore di-waldropo o ka re go beiwa masea go riagalang kua ke go kwele gabotse rena nna ke thoma mangwana ka sho ke le ke sa gola go na motho ba sa re tlatsetsang yone mangwana ke tseba ngwana ga hlokofetse re tseba le gore ngwana o beile mo godimo ga o beile mo otropong otropo e leng gore gonne masaka e leng gore diaparo tša mogola ka di bofile gone otropo gape e leng gore ena o saka o hlokofetse ba ile ko kwa go ila morela mo fa lerapo a rate pethepete loto go ratšwe makgoma lerapo ke le lekaka dula ka re ga otropo ka mo otropong eo o dula dipenti dipilisi le lerapo le le gona ka moo ke la eng rapo le a ke kgone go šare ke la mara nna ke lerapo ke le le white ashile lerapo le lekana ka nako tse nne le gore be ke sene foune be ke sene monagana gore ka le lena matšatši re ka fetša ra tla mo ra tla le gore re tlatla ra tla iša ka lapeng ra tla ke seng ke nagana gore nka re nka e šuta gore nka re jang lerapo leo ausaka o bile a fetša dibeke ge monna gage a hlokofetšwa letebejana a tepethapetha ka lona ba re o tlo ntšha magome ka lerapo leo lerapo le ba betha se ba re ka lona ausaka ba moretse ba rate pethapethe ka lona gore a kgone ntšha magome a wa le mmo go wena ande mokgakola ka segane le yane o tla botša ausaka na a tla mofonela mmotša gore a mmotša straight gore wena o ne magome ande o tlo re bolaya ka mo lapeng leke nna mokgakolo nte gore ke tiputišang mokgakolo e be a sega botse e be a bajwa a ke dule gae mara tabe ngwe le ngwe gae ka serepalela ka ke kukwa rena e be a sega botse a bajwa a sa tsamaye go pala padi mara mokgakolo maloba ka la boraro ka lehu la sesa ke ile ke fonela ausaka ke mmotša tša lehu di tsamajwa mokgakolo mpoditša rena no ke kgarebe ke ngwana mantaja wa tsamaya everything is sorted and mo le gore last year o ile a bolela re lehu la wa hlokofetseng malo a buta rena la mophediša so mokgakolo a re lehu la mophediša o ra jwa mokgakolo a se gore ke a motelela mara go ne mo e leng gore o ne fela a bolelelo tse e leng gore a die ka sense and tsamaišane tao tse e leng gore rena e re jwa ba re botša ka tsona and to ke llelang ke gore mo ka moka rena le ge wa e leng gore ba le mo le ba tsena le ba seng gona bo mmangwana go mo ka moka a ba etswa ba re mokgakolo shu okay ke nyaka e ya lerapo ye gabotse lerapo le gabotse le dula kae le dula ka re ga old drop ka re ga card box old drop ya le plank e le beletseng ku ke le ka ka nrapo ke le ka le swara ke man rapo le awa ka mo old drop go bolela nna mokgakolo ka old drop tša ga nyake ka old drop tša ga mokgakolo awa nyaka se mo leng gore ke sentse mapalle gona o tla mmotša gore mmago go romme ka molana o ba rata go botša gore mmago go romme mo dilong tša ka na mara ausaka na rapo le ba ile ba fetša ba mo file ba rate pethapethe ka lona mo lotong o bolela nete nna lehu la ausaka le la wa accident le la malomaka a leng kgotsofatše le dilo tše e leng gore di a riega a ke le botšang le sephiri le nna last year e be ke bereka Thembisa ke kry-ile accident ya loto e ke tša bampotša gore a šo mokgakolo ga pala gore ke sepele ka re badimo ba borena ke ra ba sona ke kry-ile accident and ba ka moka ba borena e be ke sa ba botse nnete gore go reagalang ka nna gore nna ke kae or ke dirang nna dilo jaaka tate morima a di tsamaya ga botse okay mo accidenteng e re ke mo tsena gare o mpounetse mamaka a re lebo kae ka re lebo gona ka bua ka founela lebo ka re lebo gape mmago wa mfounela o ra dilo jaaka di a mmotsa gore o ne accident o riegileng o mfounetse ke tse wena ke mmagoti ke mamaka na kwa boraro o mfounetse o a kry-ile accident ante la re lebo kae ka re lebo na ke tsebore kae nna ke mmerekong o le wena rapo le wa le tseba ena le rapa ke tsebe nna ga ke tamile 2007 a ke tsebe tselo alright nke a re tsene tabeng ela ya tshipi ya mošate tshipi nna tshipi nna ke a bontšhiwa sa ke thwase tshipi nna ke e bone ka re le ena lefa wa tlhokofetseng ka re lefa ba mpontšhitse tshipi ka gae ka moraga lesenke e le ka mo ka pafung and then tshipi ele e ne maina a batho ba e leng gore ge ba santse ba bolae
tshipi na ba mpontšha mo torong ka mokgwa ba e rileng ka gona ore tshipiela ko la ba bola ba tša tshipiela metsela ga ba tšhela e ntšha leina leela mothong napile gore a re ba thika right gore ba mmolae ka mokgwa lefa tlhogopetse santse a bue go nna mpotsa re mane pafo tshipi e ke kry-ile ka mo pafong ka moraga ko mokuu nna ke bona mo torong ba mpontšhana mo torong tshipi eo ba ba mpontšha jatleng ke bona ke epa dilo ko gating ya gae nna ka boa gape ke le mmereko nna ke bara ka matagwa ba tlantato mongwe a re sesi nte le yapalanga le ka komeng ke eng ka re ye efe ya go apara ka pele gore ka morago na ge ke aloga na gore ya eng tato la re go le aloga ka re ke ntepa a re ntse ba tere ntepa gago ba iepetse and then ba iepetseng wena o ka tsogo wa nyala le ngwanaka nna ngwanaka nna ka tlhaba ka tsogola wa nyala wa idueding wena ka baka la tlhomi ka founela setsi ka re setsi e tsamaya kae ka e saite so o lebelele mofatshe gore o riagala mo ntse o epetse o tšhetse ntho e leng gore e se ka bola wa ikwešiša nna ntate o ile ompotsa ka taba mpontšha gore o epetse sa ka re matsetsi ka re setsi ya saite soso setsi yae a rawa ke bone sele ka re kgwe e tlogele ntepa yaka nna nte e le ngwana mama ka legolole o dumetse koko gore o epetse ntepa e a tse ke nna mama ka ke bolele ena anke ke mmolela ke bolele ena ka tse ka kwata anke ke bolele ena tsana ga fetša mo a tsamaiša monnaka a fa monnaka noga banna ya monna gore monna ka jolo le dikeng a mo fa noga banna ee go ratama le dikeng o monna o laba la fetoga monna ka ditheori ya nine tsa sepedi a thomo o ratana le banna ehe yo nna jo nna gore nna mphepitse a mphentepaka ke bolotse ga molapo kokwa ka tsa phela ka 1994 ke tlhapile letsoku ga kokwaka gore ntepa ka itloge makgopong e ye mmanapene ile bjang kokwa ka na tshapile kokwa ka tlhopotse ka 99 January nna a nya gore nna le ena re a kry-e peace a mphe peace a bushe monnaka a mphe ntepaka ke tlo mo tshwarela mara e tlong a tsa dilo tša lebala and then o lua gore nna rena re le tiriso o re tshwariša gore nna re mothomela maka boloi ka 2032 ge re boloka lat bona ko gae re ile ra tswa re nyaka tša mafatshe ge re ya bare ba re botsa bare ka moga bolena o le mabotlele ko godimo ga room divider mabotlele a ne moya batho noa wa tšao ka 2022 moya ga o bole ka gare ga lebotlela a marula setsi o a tšea mabotlele a tamare wa phiatla ka fete ye mabotlele a gano phiatlega setsi to following day a boelela a phiatla mabotlele setsi o phološitše batho bao le lat bona ka ga 2022 se se le ena wa ditseba taba se mabotla to latlha ke yana ka nokeng moya wa nnoa wa 2022 ngwana ka wa 2022 o le ka re ga botlela a marula a le mo godimo ga re hunti ba le maloba ka lugu na ya ka tsena ka re ke bone go ne lo jeni santse ka re mola ke tsena be ke tlo swara ke maphodisa ka re na o ne lo jeni ba mpontshitša ka ke ngakeng a ke ka tšentši ba mpontshitšeng ka tsena ka tswara nka tsena ka mola ke tlo tsenya dilo tšentši ba tlo ntshwara mola na ke ile lehung a ka nyako tsenya lehula lefa no ko go kwele o nyaka go bolela la mafelo ke nyako re se ke ra tšea nako re se fe koko sebaka kere ya so nna nto ke be ke gopela ke be ke no gopela gore mogakolo a no re botsa gore go riagalang wa se riega le maloba rena le hu re a tswa mara nna a ka tsena a ke nyako le botsa maka nna ka tsena ka gita mogakolo ka gore nna batho ba tla no makala ke semaela dilo tšela di nrobetse ke thoma ke tsena ka mole dilo tšela ba re di connectana le madi aka di a thoma di a tsoresantse di bereke mmere kwa tsona di nroba le go ba di dire nna gore ke sa tsena ga mogakolo gore ke tšhabile gore dilo tšeo a tla di nhlasela okay ke nagana gore koko re ka bolela tše ntšhi o tlo palela ke go fetola go tše dingwe o tlo lebala koko le kae re gona bana ba ga go šiba le ditlogolo ke tše ditaba ke tše o di kwele jwale o di kwele koko o ka e karabela ka goreng a ke tsebe gore ke thome kae ke kae ka lebaka la gore ditaba tše ba di bolelang a ke di tsebe a ke nyako thoma maaka a ke di tsebe o bile le mahu a makae ka kua gae koko ke bile le mahu a 6 le hulela ngwana mafelelo ba reng o lomile ke monang ntho ya gona ya phera ya tswa legotlo wa tseba kae ka yona o right go diragetše jwang koko setlogolo se saka o ile a bolaya ke leoto a thomo
lotolela la re go baba ra tlhakatlhaka le ngwanola wo wa leng kgauswi le wene a re tšame re tsena mo re tswa a ba iša ke ena mo re tšabeng re mo thuša napila wa tlhaka le yena ra tlhaka le yena modimo a re thuša ra re ka letšatši le lengwe be go ne le matswantle ba bona ngwana a robetse mo mojako ba re koko a kere ba no re koko a kere bang ba re mmane gane motho o reng a robetse nna ka re ngwana wa ka o a ba jo bola ke loto ba re loto le ka mokgwa le leng ka gona ke batho bao matswantle loto le ka mokgwa le leng ka gona le nyaka thuso mara thuso a e nyaka a le laetse gore lena batho ba mo South Africa le ka e kgona e ka kgona ke batho kae matswantle ntwe ke sefouna ka ga ngwano la ka a ikwa bohloko napile ra thomo go lefela batho bala ra re thushe ba etse ba no ema distance go swana le wena mo le ba re a wa iseng rena go na le ba bang ba ga borena ba ba feleng ba retela ka kereke a kere ba tsena dikereke jela ba re ke napile batho ba le ba modimo ba bitša batho bale batho ba founelana le batho ba ga ba etla ba tlile kerekeng o ngwanyana a sepela le yena lefa ba yo kwa taba tšeo batho ba le ba ile ga ba yo kwa a se kgole le kgole ba swareletša lefa ba tsena moo ga ba nna be ke se gone ke tekela ditamating ba sepela le lefa ba tsena moo batho ba le ba modimo ba kgona go thušana le lefa ke be ke se gona le o ke facebookong ya ka mmago lefa a ba se gona jwale go re botšiša ga ngwanole a re mo go rena re batho ba le ba re ba nyaka 800 ka re ga ke nae ngwanaka a ya go mmago lefa re a ke nae wo a re lefa a go namelwe kamela lefa ka go kwa bohloko lehulewe ke ra bolwetši yo e be e le gore ka moswane patient ka moraga ka moswane mara ka ga e kwa bohloko ba namela tamela ba tla ba fa batho bale ke point ya mathomo ya ntho eo a kere napile ngwano la ka ga motho a ba thuša na be ke se gona ene wo ngwanaka le yena a ba se gona a bane wo mma ngwanaga napile ba mphounela ba re selo sela se be se le mo lotong la lefa se tšile ka leboga ka re se swareng re tle re se boneng ke nna ba re batho bale ba re ba se tšea gobe ba re wo a rela lefa re se fote lefa a se fota ga a se fota mola nampile rena ba re laeditše mo founung awa a be re tsebile ga go le bjale mara ngwanola a katana ra katana a bele ga fodile ke point ya mathomo ke bolwetši jwa mathomo ye ya lekgono ya monang ka ga ke šetse ke bajwa a se be ke se ka dula le lefa be ba dutse mo gongwanyana nna ke le mo gongwanyana lefa ga bajwa ke swere ke re tšešang lefa ke mmone napile ba re botša ba re aowa balwetši ga ba kopane le ka se bee balwetši poleke e teng aowa ngwano la ka o dutse le ngwano tlogo lesela saka go fitlhela tlogo lesela saka batla ba itswa mo ba reng ka ga marakala ka ga botata go ngwanya yena lefa napile mola ga itswa moo a tla re ke lumile ke monang o lumile ke monang ke ra mo nthong tše tša bobedi ka nako a etswa legotlo bo le gona koko ke se ka ya le bona ke a itseba be go ne man nako a etswa legotlo sure bo le gona sese o tswile legotlo a se legotlo ke eng e no ba nto nngwe ya mokgophanyana so nto mokgopha ba tlemme thapong bo batho bale ba tlemme thapo mo lotong kua gausi le mo gatang le mo gausi le mo letolong ba ile ba tlamaya mathomo kua fase go banke go ne nto ere
ge ba tlamala ya bosthu mo gausi le letolo ya re so ka reng go a kopana go ya mo lanthong nampile ke ge motho la mo thušang a re ntebelele ka moganong ka mo lebelela a re a ke re wa bona gore ka moganong a gone selo ka mogaka ka re ee a re lebelela ka mo sekotlelong gore go neng ka rawa ke metsi a raga re tlo go bereka jwale ka re ee ke ge ntateola a loma lefa mo gausi le ntho a fetša a tshela ka kwa sekotlelong go ba yona nto eo o ka re mogopha e ntshwanyana loto le re bolelang ka lona ke le makua re berekele mo loto le re bolelang ka lona ke le ye e ke fe wa le tseba ke ne a ke tsebe ka e ba ra re loto ke lona le nana ke lona le nane le la lefa ke lona ntho e tsweleng ye keng ye ya ke tsebe mo ye e tswileng ke mo makua re ishe mo ke tsa maloba ke tsamantse ke tsena wa robetse a kere ke yona picture e ke botsišang ka yona gore a se legotlo ya legotlo gane jale ke rela ga e tswa tse e be le lebadi mampele sese wa tseba taba tša gago a ke di kwešiše ga botsa a ke dikwe ke maaka ke bona maaka sese o bolela maaka moroka o botsiše ka taba ya legotlo wena gore o tlhalose taba ya legotlo o tlhalosa dithapo tša mekgophane mara go nwa le o ka re go ne ye o e tsebang ya go tsamaišana le legotlo a se legotlo ke be ke le gona ge ntateola a ntšhantela mo ke be ke le gona o ikgemme ka meno a e latlhela ka mosekotlelong koko taba tša gore o tswile legotlo ka re o a di dumela o di tšere kae koko mokgekolola ba se gona le se se ba se gore wena o mo le gona wena go be go le nna ba bone founu ba legotlo e tseba founu alright ka mo gae ke ba ba kae ba ba tsebang gore lefa o tswile legotlo a se legotlo ke ba ba kae bona ngaka tse di tsamayang ke tse lena le di tsamayang Ba buša mo ngakeng e leng gore go ya go tsamaya feleletša wena. batho bale batho bale ke batho ba ba go feleletsang mane ba sa re ba ba dira go thuša lefa batho bake ba sa nyaka go thuša lefa se sempotse mo nto ba intšhitšeng bale le riileng ka yona batho ba le ba itšhomme and then a report because be go ne lena ke re le išitše molwetse ngakeng le swanetše le bue le report ya gore le tle le fe ba ka gae gore re sepetse so and then re bone nto so le išuthile dinepe ka ge e le gore batho ba le ba re ba ya go itšhuma ka re e kgathe senepe o tlo laitše mokgekolo le mmage e kae se kae senepe sa gona E be se le ka founung ya Be le ka Santse se le founung. founung ya Lefa senepe seo. ande founu e fa ba tsamaya ka yona gane jale a se ya kgathileng senepe ka yona founu e le fa ba sepela ka yona gane jale a se ba sepela ka yona ka nako le ya legotlo legotlo taba legotlo wa e tseba mara ke ra lona legotlo le ba le bolelang ka gore ke legotlo a se legotlo ntole ke be ke le gona ene ntola e no tswa ntateola ai tshwala ka mola gare ga sekotlelo gopile mane batho bale ke ba fake ba le ba lena ba jale nna ke tsebe gore ba alright a re seken ra ya gole alright koko ba boletse taba ya gore ngwana o re o go bone o se wa apara diaparo o le mo ba phasa go gona gomme go ne le mokgwa wa seaparo se se bitswago onoroko se se soka mmala o tseba eng ka taba yeo koko a ke tsebe selo alright ka taba ya gore kua gae ge le boloka masea la boa la bia di-waldropo le tseba eng ka yona go ne masea o a bolokileng ka ntlong lesea le re le bolokileng ka ntlong ke la letšatši mo le bolokileng gona le beile waldropo moo ao re e beile ba re o toropo re e beile ge ngwano a bolokwa mapeni ba ra emang ge le ka bolela ka moka ba tlo tima ba tlo tima di-mike emang
a re direng so a re kwaneng Ya, ke roka tlo fa ke gopela go elaola mola go lenyela yo go emapele ke gopela go elaola koko re a kwešiša gore dilo tše dingwe tša tše di bolelwang mo ke dilo tše o sa nyakeng gore batho ba di tsebe a kere nyaka ba di mara tsebe. ke tša lapa la gago ge e ka ba ga o gopole e no re ga ke gopole jwale ka motho o mogolo and then ba go gopotse bana ba le ditlogolo tše di leng mo ka gore mo re nyaka go le thuša a kere re nyaka go le thuša koko ge e ka ba ga o gopole e no re ga ke gopole and then ba go gakolle bana ba ba gago le ditlogolo tša gago ba go gopotse gore kae go diregile so nneng go a diragala 1 2 3 4 ke gopela gore go tsene malome mola before A ke tsene mpe. mapele koko a kere a wa yaraba gabotse koko a wa yaraba Nyako le gabotse botša yona e re ba e tlhalose gabotse koko wena e go paletse gone jwale e re ba e tlhalose gabotse re a bua ka mo go wena koko a go tsene malome pele wena o tlotse ke nyaka go tsene malome pele mama wena ema mola gausi le koko ke bone ya makamola re tlo bolela le wena o le ka mola e fa malome le kopelo ema ka mola go lela re nyaka gore re fetse mmereko wa rena gabotse ya malome re nyaka go kwešiša gore lehu la ngwana le tsamaile jwang and then ngwana a bolokelwa kae and then e be e le ka ngwaga mang nke o ne o tla le yona gabotsane ge e ka bosao be le ngwana o beelwa o nko e tlhalose gabotse re ko sese ngwana o boleketsweng ka ntlong ke ngwanaka ke ngwana 2 days ke nako ela ya go sa tswe go ba gore ba re ngwana o tšeiwa ka sepetlele ka lepokisi ka ngwaga mang 2009 2009 ya maloba yeah okay ya ba gore be ke le sepetlele ke dutse le ngwana le hono le go sasa ngwana ka masa tlhokofala then ba re ke foune le ba gešo ba tle ba ntšee ka koloi ba gešo ba tla ba ntšea ka koloi wa tla ra mogolo le mmamogolo le abutaka ga re fitlha gae nna ba nthela ba re ke o dula ka ntlong ya ka morago ya ba ke kwa go epiwa ka kwa morago ka kwa ntlong go epiwa ka mo ntlong le mogala ba ka ba le gona na kwa gona napile se gale ba re ao re feditše go dira se be re se dire a wa ke re mpontšheng ba ya ba mpontšha ka kamoreng mo ba moloketseng gona wena o be o se karolo ya poloko yewe aowa mogala ba ka go mara ba le gona mo polokong o ba le gona okay ee and then ba go bontšha re ngwana re mmeile mo ba mpontšha gore ngwana re mmeile mo ka ntlong ka kamoreng ya mang be no ba dikamora tše go robala motho mo llo mo ka ne re sa tswa re ya ga nako eo go jwa le go robala mang go robala kgaitsedi yaka and then ka gare ga jarata ya 4 corners go tlile jwang gore le decide go bolokela ngwana ka ntlong e seng ka ntle ba re ke segale ba bereka gona ka mogolo ka ntlong ka 2009 gape 2009 a segale batho ba mo e re ke nyako botšiša mo wa robalang ka moko o mofe mo goba o kae alright ke nyako tseba rena mo le beileng ngwana ke le mmeile gausi le oldropo na ba mmeile ba fetša ba tšea oldropo ba bea moo e le gore before ne ba beile mpete ba re ntwa ya sonne ba molaleng ba re mo ba beile ngwana wa go a sonne ba molaleng ba bea mpete ge go shiftiwa mpete go beiwa oldropo le ganyo le mola o ka se kgone go bona gore go riegang go epile nna mo a di ka mo go epile nna and then ge je di wa resha o ba se gona ka mo o ba le ka ntle ba mo disitse ka morago mara ke gana mo old drop ya tshipi e ditsong gona alright kuku wena se wa dumela ke re gore mo ba beileng bana go ne old drop se ka dumela mara ke tse ke gakanegile a kere mara ngwana o ba beile oldropo re beile mpete ra re go be re tloša mpete a ke re na re batho ba gale ene le gore ngwano bagalayo ba go bereka plekele ba mo chefting ba ile ngwano ga e ka ntle ba tšea bohloko gore o kwa bohloko napile moga jago a le gona mmatswalao a mfounela a re mokgotsi ke kgopela gore o morwaka mokgonyana a ka kere a bone mo go diregalang a bone ngwano wa gage ka nnete mokgonyanaka o bone ntho engwe le engwe ye ya go diragala ka ngwana gago ke tse ka mo banyetši ba feditše alright ya napile mokgonyana o laka and then ge banyetši ba feditše wa e le boloketse ngwane o ka mo ka re santša ya go bolokelwa ga gago ba se a jwa tla
alright age napile ke ge bakgalanyo ba modimo ba phetha ka mokgowe a segologolo sa kgale ebila ngwana ke thelele boto so ra bea so ene ka segologolo sa nna se ke tsebang batswadi ba ka tseba tshiriri nna ke tlhokofaletse ke bana ba ka ke ba morago a ile ba morago ba mme o ba re ga ba bea gona ka mo ntlong ka re le nna ke be ke ne le lebelele la go tshwenya ngwana be ba no bea ka mo ntlong alright ye ke kwele koko bale ke nyako botsisha ye ke tle ke šiele malome ka kapa ke kwele ba ra ga o sa robala ka kamoreng ya gago o robala dining room go riagalang ka kua kamoreng ya gago ke eng se se go tshwenyang go le ka kua kamoreng ya ka go rile ge setlogolo se sa ka sa legono ke ba juitse nna ka ya sepetlele bo ka sempatamele papa mmele wa ka o sa nyake selo o sa nyake motho gaufi le nna ba tšea bampeang ka se kgono a ke sa kgono lampona ke kgono sepele ka robala mo a be sa le ke robala mo ka robala nako e telele mo nna a ke tse ke robala nako e telele mo ke ge gone mo maregeng a makaka o ka robala teng rumuna ke thobala ka kamoreng yena o ga tlile a tlompone o robala le nna ka kamoreng go ile ga e šetse go tlhagatsetša legono tša ngwana o wa ka wa mošimanyana wa setlogolo se saka ka napile ga dilo tše di direga ka rebelong o rela ba bangwe re gogela mmane ten room ke re go reng ke o riang ten room para o mo išeng ka ten room ya mo fa chance ganya ya bankiše ten room a kere batho ba ba reng bankiša ten room ka mogele o kae ngwanaka o re aowa ke a ba jwa gape nna e ke sa sepele aowa leetla le sa riang o re aowa re sa le busy ka bona maphodisa a sa le busy ka wo ke bolaya ka motho wa kotsi a kere ka wo wa koloing kwa rileng gore ke ye ten room koko a re se ke ra ya kua kotsing ke nyaka re ye mo tabeng ya gore lebaka la gore o tšhabe go robala ka kamoreng mo gongwe a o robale o tshwenya ke ona magotlo awe o tshwenya ke dilo ka gae o tshwenya ke eng a ke re gone go se robale ka gare ga kamora o tlaiša ke tše dingwe ena wa thoma o robala ka kwa ten room ge mfo sa tsamaya ke gale o robala ka kwa ten room lebaka e leng a ke tseo re botse wena re botse o tšhabang ka kwa dikamoreng tšela o nyaka batho ba bangwe ba eng wene ke swantse ke botse ke wene gore lebaka ke eng nka go botsa le ka ga gago aowa le swantse o mpotsa ka lebaka la gore lena le a tseba a re dire so le swantse o mpotsa koko bolela le nna ka kamoreng koko o re o tswile bana ba godile o robala dining room nna ke nyako tseba rena o rakile keng mo gongwe ga gone boroko wa sahlelwa wa lomiwa go diragalang ka kua kamoreng gopola gore koko go tla mo a ra le tliša fela le tlo nyaka thušwa ke re fa then re nyaka go tseba re ge re ya ka molaga e re o le thuša kang bothata ba ka kua kamoreng go riagalang ka kua kamoreng ke tse kamora tša ka ke tše kae ene ke na le bana ba ba kae dikamora nna nka se di tsebe koko ke nyaka go tseba ka kamoreng ya gago gore na ka ge koko a sa tlo a sa robala ka kamoreng bothata keng koko o e botsiša gabotse ka mokgong a ka se re dikamora ke tše nnyane ka baka la gore nna ke gaka o wa ntatelang o gagage o ke mo latelang o gagage yena gone jwale o šetše le kgaetšedi ya ka ola le setlogolo tše pedi fela ene ke rata go tlaleletša se abuti a se bolelang ka gae le ge dikamora e ka ba tše nnyane mara kamora ya motswadi e gona ebile motswadi a ka se šutelele bana ka dikamoreng gore bana ba be le dikamora yena a se ka ba le kamora ke a leboga ene molwetši a ka se dule dining room ka gore dining room ke mo baeng ba reng ga ba etla ba swantse ba fitlhele gona so koko o swanetše gore a gopole gore o mo gore re monyakele thušo gore ge e le gore le yena dilo tše di riagang ka kua gae di ya mo makatša re monyakele thušo o nkwešiša koko rena a relwe
re nyaka thušo ka gare ga lapa la gago re nyaka thušo godimo ga naga ye o tswang go yona o tlaiša ke eng koko ka kamoreng le yang kwa gore ke reng nna ke ne bana ba baka dikamera tša ka le 4 e le 3 wa nkwešiša ga e le 3 ba ntse ba gola go le jale ke tlhoka marobana ke bana ba ka gape ke 8 go fitlhela ga ba bangwe ba modimo ba thuša banyalwa tše dingwe le tsona tšewe di phušana ke kgone go kry-ang gona jale gore ke be le kamera straight ke after le hula mošimanyanaka ke yona ka more ke robalang go yona koko ka kamoreng ya gago a ke na ka more motswadi a ka se tlhoke kamora ka ga la gago tseba koko sankgateleleng motswadi a ka se tlhoke sankgateleleng koko wa tseba re bolela goreng motswadi ke nyaka go gata polelong ye ke fetšang go e bolela sankgateleleng ka ga e le ge go ka ba le 2 room mara re a tseba re kamora ye nngwe ke ya batswadi ka mara rena re pakelelane ka mola kamoreng ye nngwe motswadi a ka se tswe ka kamoreng ba re o šutelela bana then gore yena a tlhoke mo yena a robalang e re ke ya rabe mara ka baka la gore wa e bolela gore o be a šutelela bana a go netaba re ka se mo ngangiše gore o tswele ka kamoreng a šutelela bana ba e leng bakae gore yena jwale ka motswadi a tlhoke kamore mme a ka se tswe ka gae a ntšhutelela ka gare ga Ga go kamora kgonega. gore nna ke le ngwana ke tle ke tsene le motho wa ka gare ga kamora se se mola wa se se gausi le koko se se kamora ya mma go robala mang ka gare ga yona why go tšhabiwa go robala ka ku kamoreng go diragalang ka mola kamoreng le mo go tla go nyaka thušo ba gešo ne mma ka mo ke a mmona o apere pheta le yena ke ngaka ke ne nneta gore mo gongwe le ge e le gore maybe ke ngaka gore a se ngaka ke ra gore mara motho mo lo mong a leng gae a ka te putsiša putsišo ke e botsišang and-e le wena ke sure o ka ba o bona gore putsišo ke e botsišang a ke phošo ke nyaka go tseba re wae ka kamoreng ya mokgekolo go sa robadiwe go diragalang ka mola kamoreng ya mokgekolo mokgekolo o robala 10 room ka kamoreng ya gage a go robale mo wae le tšhaba wae go tšhabiwa go robala ka kua kamoreng a ke tsebe ka rena ke robala ka go yaka mara koko wa ya robala dining room kamora e le gona e sa robale motho ao kgaitsedi aka nkore maybe wena o ka ya raba bokaone a kere ka dining room ke ka mo batho ba dulang ka gona ge ba bogela dithelevishene le ge ba teketlile and then ka nako ya go robala re a phatlalela o mongwe le o mongwe a ya mo a robalang and then ge e ka ba ga gone marobalo motlho mongwe thari ya tile ka gae bana ba tlono tša dikobo bala mo fase ba robala mara forogo go a phuthwa go a phuthiwa jwale koko o robala ka dining room kamora ya koko ga e ne motho koko wa ya sa e go robala ka kamoreng and le gona a kere koko re ke šutheletše bana a gone ngwane a tseneng ka mo kamoreng eo ke mo ke lemošang koko gore koko mo a re a tlela go lwa re tletše go nyaka go kwa bothata ba lapa ge e le gore le wena koko wa tlaišiwa ka gare ga lapa la gago mo gongwe o tlaiša ke tsona dilo tšeo tša batho ba bošego o nyaka thušo setšhabe go bolela kore ke nyaka go no le bja leitlong la gore re se ka defenda nto nngwe le ye nngwe le ye re tsebang gore ka gare ga lapa ya re tshwenya ene go ne le gore koko le yena di ka nobe di motlaba go a kgonagala gore le koko di ka nobe di motlaba and then di mo paleliša go robala ka kamoreng ye e leng ya gage and then a ya ka dining room so go nyakega thušo ya gore kamora yeo ya koko yeo e tšhabiwang ebile go robalwang ka dining room go kirega le thušo e berekwe ge e ka ba go a berekwa go direlo tšeo gore koko a be le ka mo a robalang ka nwa koko a ka se robale ka dining room ka lapeng la gage o swantse a be le mo a robalang gona jwale ka motswadi ya alright koko ka lapeng la gago magotlo ba bolelang a gona ka nnete ba re gonne magotlo bana ba re gone magotlo kua ga ya gona magotlo ona gona mara ke ra gore ke kule ba sa bolela kere a ka akwa mara nna ke nyaka go le botša le ge le ka ngatelela ke le botša gore nna ka mora yeo ke robalang ka go yona ke ka mora ye e be robala mošimanyana wa kwa mafelelo koko nka be le no ntheetša le a re go thietse bolela koko ka mora yeo ke robala go yona wa nkwešiša ga ke robala ka mo kamoreng yaka go rile ka nako e sa le ke itswa ka nako eo ya eastern ga ke ya kua ten room ene ka nako e bana ba ngwanake yena o wa motlhanka a dire bana ke bana ba ka ba 8 bana ba gago ba go letše ka mogaka a kere le bona o tla re bala kae alright koko
ma go ya gago ya jea ke no ya jea ke mang le nna ke tswile 2016 koko mamena is fine no wa ya sa robala ka gare ga yona na rena re le ba bararo no a ba robala ka gare ga yona. koko kamera ya gago ga buala ga e roba le motho wena koko ka kua ga gago wa robala boroko ga go nento e go tshwenyang nna ke tshwenya ke mahua a leng ka mogare ga lapa laka leng gape ngwe go tshwenyang le malejia a ntshwerego and then ye nngwe gape go tshwenyang ke eng ke re ke makatša ke mahua a tsenang ka mogare Ee. ene le boroko le bone ga bo gona le boroko wa bona jwale ke ye ke e nyakang gore boroko ka gae ga bo gona and then ke mola re boelang ka kua ka moreng gore no mane moremi wa tsege ke le ka kua ka moreng mane ke gataka ke dilo ke swara ke digateledi a ke ne boroko that's why ke nyaka go tseba gore na ka kua ka moreng koko go diragala eng kore ka mo ka moreng ee a gone se se kileng sa ntshweng ee ga ke le ka mo ka moreng o khwetse ke tlela ke a ke re ka morelang kwa ke re ke e be robala ngwana Ee. ke tlela ke tsewe ee khwetse ke a mmona ke ke riang kore gabotse o ne bothata ba go bona bahu wa ntoriša mošimanyana o la wa go tlhokofala wo a ka mafelela Ee. a ke kgone mo lebala a ke le gona ka mola ka moreng a ke kgone mo lebala a ke re modimo o ntirela dilo tše ke sa di tsebeng iya A ke re- iya ee nna ke re ke modimo ee ga ke re ke motho Mm, dilo ga di tla mo godimo gaka mm, di ya ga manna ene di tšiša ke modimo mm, ka re nka se šupe motho mm, ga ka mmona mm, ga ke tsebe gore motho o riang mm, motho ga a rieng mm, nna senke ka bona motho Mm. a itla go nna a tlo ntshwenya mm. ke tseba ke lela ke re mara modimo ke reng ke tlhagela ke tseiwang jwale o ra re kokolo wa go lorišang e tla ba modimo gore o no bona ngwana ka gare ga lapa la gago koko wa gago a tlhokofetseng ka mokgwa wa semaka wa tseba koko ke nyaka go ne go lemoša gore bakgekolo ba bantšhi ba ka gare ga bothata bontšhi ba bona ba ne gore ge ba fihlile mo o leng gona o kry ba lora bahu ba bona dilo tše dintšhi tše di sa kwešišagaleng go sa be le boroko ka gae bošego ba sa robale ba emelela wa kwešiša a se lapa la gago le nnoši koko le le tlaišegang mara fela ge e le ka no phurulogala re botša gore gabotse o tlogo o tlaiša ke eng re tlo kgona o tseba re go thuša jwang a ke re wang kwa papa ke re Mm, nna ke tsebe gore ke eng mm, ankere mm. ka gore a zanka ka bona selo se se ntshwenyang e no ba mo dipelong yaka ga ke tshwenya ke mahu a bana baka mahu ke dumelelane le yona mošimane o reng wa go loriša ka gare ga kamora o go bontšha eng bahu o go bontšha ditoro tša mohutamanso awa ke no be ke e no ba filimi a fetang mahlong aka ke ra tšona filimi tše ke tše juang so awa ke no bona yena ka seemo sa gage Mm, ke ngwana waka wa mafelelo o no mmona a dirang so a ke tse gore ke tararia jwang ka re wankwa ke re ke no be o bona gang ke motho wa feta ke re ee o thomo ore ya wa kwagala kokwa go rena thušo ye o bonago o e hloka tabeng ya gore o be le boroko ka lapeng la gago jwale ka ge o tlhalositše gore ga o ne boroko ka gae be le duma o ka re moremi a ka le thuša kang mo tabeng ya gore a le ne boroko ka gae gore a ka re thuša kang ee awa ke re be ke duma gore a re thuše gore re kgone go ba le boroko ee ande a ke re bana ba baka ke ba kole ba boletse dipoente tše ntši ke go lesela saka nka boela morago a bolela ganyana ga nnyane fela koko se tlo go lesela ngwane wa kao a reng ke rakile monna gagwe o a ke re gore ke rakile monna gagwe nna morwedi morodi ke tswe ke tlogetse ngwane ore morodi o waka ka letšatši le lengwe nna motlhanka be ke sa itsebe ao bana ba ba ka ba o ba dula a Tredville a dula le yena mošimanyana wa ka go tlhokofala ka ba ka go tseba a Tredville ao a go ne molato bana ba le baka ba phela gabotse le nna ke phela le bona gabotse a gona bothata ba sepetse o thotetse motlhanka yena le monna gage a kere yena mošimanyana ka ba go kgola ona morako wa bona ao a ka tla ka ya motlhanka ka letšatši le leng monna wao founu ya tsena e tsena mo go nna ga e tsena mo go nna ba re makoko o kae maaka ke re ke gona o re ke a kgopela mono
ke re kae o re mo motlhanga ke re aowa nna ke ne tšhalete o re gape moradi ya gago o ntirela metlholo mo wa tse gore mo ke emeng gona ke mo bothateng jwang o re o morodia motsamelo wa ka ke kgweditse ditlhare ka gare ga motsamelo wa ka kana o founela ke mang ke mokgonyana yes okay moga jao monna o napile tla mono o tlo bone tlhare tseo ke itse a ke ne tšhalete a re ke re eta ke ile ka leka a re ke kgopela gore family ya lena le family yaka e tle e kopane le tle le bone tlhare tse ngwana wa di tshwereng aowa ke ka tantšhitše ke sepetse ke ile motlhanga ke ile ga ke fitlha motlhanga wo o tlilang kgatlhanetse a ntaetša gore re tlakae aowa ka tsena lapeng la bana a gone molato ke tsenetse godimo ga ke dutse motlhareng wa motshehla ga ke fitlha mola motlhareng wa motshehla monna o ria diteratane ngwane o ba dulane o molomo o rialo o lebere ke ka ga bona a kere ke tšhaba go tsena ka kua ntlong ke letetse family ya monna family la monna a zange itla ebile nna ke nnoši monna ola o duletse o foune batho ba le ba gabo a senke ba itla go bile nna ke nnoši monna ola o ile kae ka ntlong ra tsena ka ntlong ba re edi ka ntlong ka re nna ke a boifa a re a re tsena go nente itlo go diagang seo ke tsene ka mo gare ga ntlo monna ola o ntšhitše ditlhare tseo a di beamo a re wa di bona makwako ditlhare tše ngwana gago a di faketseng ka mosamelong a botšiša wa re motšhie gore o di reng a re ao ditlhare tše be ke di rielela goreng o nthate a re o di bone magorena emapele and then ge le fetša go di bona koko mogonyana a tlhalosa gore o kana le re morwedi o tlhalositše gore ke tša gage o a di tseba o be a di beela gore mogonyana morate okay monna ola tšea tlhare tsela tša gage ya ba gore ke lebaka le le tsamaišitšeng monna o okay ka re ke ile ka ba tlogela moo nna ke ba tlogetše mo ga bona alright koko nke ke botšiše mo ba go nyaletše mokgonyano ba sa le ba tseba ka gae alright ba bala alright re tlo ilokiša e ya mokgonyana koko ba rone lerapo ka kua gae o tsebang ka rapole lerapo ka nna monna o wa ka o ile go tlhokofala ba tla ba ntira ditlhologadi wa le tseba one lerapo la go kokota ditlhologadi le tseba ke mang ke moremi wa le tseba ga e le gore o alafa batho ditlhologadi koko nna ke sa le monyane o a o tshwane mosadi o ga o ne mosadi o ka se tsebe a e le gore papa gona o tlo go botsa gore lerapo la go kokota motho ke lerapo la e seke ka bothula dilo tšeo a kere ke dilo tše kae tše ba re berekang ka tsona ga re ne ditlhologadi ke lerapo ke ntwa pitsi ke ntwa tonki tše ba re kokota luangkwang a tseba gore go jwale wa nko ke dilo tše so koko batlhologadi ka moka ga bona ba ne rapo leo ka mo malapeng ga e le gore ba monetse a te kokota a kere gantši gona bjala se sepiri aowa motsegare ba ile ga ba šitše ba bole e be ke re ke tlo tlanale le le bona ba bana le leng a ke re a le ne setlhare le no ba ke rapolang koko lela ke tse gore go ausi ka gore le tlile le mogolo ake ke lang ge le lebeletša ke re marapo o kgona go le bona awa le ke la mpia le ke la se la mpia ka mogola le leng ka gona ga e se la tonki ke la pitsi ikwa entane lerapole a se mathomo ka nna motho ba mokokota ka a o kwe kere bagekolo ba ba batlhologadi ba ne marapo ka mogae a e leng gore ba ate a le dule ka gae nkwešišeng ngaka ye nngwe le nngwe ande bile ditlhologadi a di alafe gore wene o ngaka wa e tsebang go alafa ditlhologadi le nna e le gore ke a tseba nka no go alafa ditlhologadi a di alafe ke ngaka di alafa ke ngaka ba bangwe mara di nyakeng di nyake motho a tlhokofaletsweng so kuku pele moremi a ka butša something ka gare ga bana ba gago le ditlogolo tše di robetšeng o di lebeletše o di boloka o di woka ke bakhuba ba kae ba e leng gore o nagana gore ga se ba robala gabotse number 2 le nagana gore number 2 ke nyaka gore ka morago ga mahua ka moka ga ona
jwale ka motswadi goba jwale ka setlwaedi ge motho a fetša go tlhokofala re a tswa kere ra ya go nyaka go tseba gore na lehu la motho le go diregileng ka lehuleke e ba gona ntwe ka mogabolena goba ge motho a tlhokofetse re no o boloka ge re fetša go boloka ebile ra se felo ra no titulela rena a ke tseba a ke re batho a re swane a ke re motho a tlhokofala a fete o tlhokofala o tshwanetse le before o tlo mmoloka o le dia jwalo nna ke dia jwalo and then ge le fetša go boloka bahu ba le a ba robatša go ya go wena o le koko o kgotsofetse gore bahu ba gago ba robetse ka moka ba teketlile ka gae ke sengaka ngaka ela nthela e re nna ke rile so ke re ee a rerešo alright koko gantši lerapo la go kokota batho ke tseba ka mokgo nna ke bereka nna ke alafe ditlhologadi o ka se di alafe o tshwane mosadi ke ne mosadi and then batho ba ba neng ditlhologadi go ne mo ke ba romelang gona lerapo le la koko nambile ge le sa dule ka gae le o dula kae lama lerapo le le reng a le dule ka gae le la ditlhologadi ga le dula kae le dula ka gae o sa le bia ka mogae a kera a se setlhare sa go bolaya motho ke la go tekalafa wena gape a se la bololo ka gore o godile o le famang go tloga mang rapo leo o le šiela mang go le šiela mang jwang le ya kae le o feletša kae ka moga gago batho ya kore wa ntlaba ka baka la gore lerapo le la se pheko a kere gape lerapo le ke reng ke kokota matolo a ke ra gona gore le tlo fella kae le ya go fella le ko kae mafellong nto le ya adimiwa a kere yana jwale nna ba nkadimile lona a se la lapa la ka kere le ka no boela ga sesi le yana ka gore o ba la adimile motseng o mongwe ba re ka ga tšhidi ka go botša gore ditlhologadi koko a se koko sorry ka go bola leina la motho koko a ke go thuše lerapo la go kokota ditlhologadi dithebere tša go bereka batlhologadi ga di adimišwane ntongwe e riang gore ka gare ga lapa la gago go be le tlhakatlhakano e ke lebaka la tšona dilo tše tša go adimiwa di a fetša di tsena ka gare ga lapa la gago motlhologadi ga a kokotelwe ruri ge motlhologadi a tlile re moiša mo ba alafang ditlhologadi batho ba go kokota ba ditlhologadi ke bona ba neng tsebo ya gore re kokota motho o re dira eng ke nneo ya motho o modimo o mo file yona ga a robala a ditlogela o a tseba yena gore ka gae empho yela ya gage o tlatla e fa mang bothata ke ba fileng koko dithebere tše koko a sa bereke ka ditlhologadi ka gore a o tsebe gore sa mathomo marapo ao a kokotile batho ba ba kae ande ntongwe le engwe e ka ba pheko e ka ba mankgonyana e ka ba marapoang a ne nako a gona gore di a hlatswiwa le la koko le o hlatsiwane so maswiswi a la batlhologadi ba le ka moka a tla gona ka mogare ga lapa so lerapo leo sa mathomo ga o tsebe gore mo letswang ga gabo lona le tswa go diragetšeng so ke phoso gore koko ka kua gae o be le lerapo leo a o bereke ka ditlhologadi o bile motlhologadi bo o swantse o ye go alafiwa gomme o boe o be ka gae la nkwešiša bana ba koko marapo a o santse a boele mo a tswang ke bone malome a ba emišitše letsogo mo ebile ka gare ga dilo tše a ka di bolelang ke be ke nyaka nke a ka no kgwatha yela ke morwago wa accident o ka reng ga gabotsana ke morodi le moro kry le accident before ke be ke rata o kare a ka gata mo godimo ga tsona nke re kwe gore na ga so be ke nyako boela kua go ela kakapa ela morago ya gore a na ge motho a hlokofetse le a tswa la ya go tseba gore a na go diragala eng so nna ke a buto mogolo ka molapeng so go diraga dilo ke mo le bana ba bolela ba re a wena o se roka lapa le ke la gago ka ge papa se gona mare ge go fitlhile dinako ya mohuto ya gore go tšuo go hlodiwa nna nke ke ya a o bitšwe koko wa tsamaya o mma goba o tsamaya le kgaetšedi ya ko wa mafelelo ola bo okay ba go dira tše ba di dirang nna ntho ke kgonang fela e ke swantse gore ke e dire ke bona topo tše ka moka ba bolelang ka tšona di fetile mo atleng tšaka kore nna ke tlong go ketima dimušareng ka dirang maraba e tswa ba yo hlola ba mpitše ene kana o la kuo monnyane o ne bo se siage
le wena o gona jwale ka abuti yago Ee. mara mokgekolo o kgetha gore ka gare ga bosese ya ge ka moka a ba tlogela a tsamaye le lo monnyane nna ke mmereko wa ka gore ke tle ke late stopo fela goba ge heshe e tle e tlo ja stopo e lebane ke mo ka tšatši la friday le bane re boloka saturday ke nna na ngwana ko Mare. monyana ya le nna felo nna ke felo o kare o ne polelo kgaetsedi ya ka ma mo makoko a sepetseng le o mongwe o tsamaile le nna e se ngwana ka o- 2022 le la lekguleng la december okay a re ke lata ke bona kgaetsedi ya go a satle ka no sa lokiša tše dingwe a re sepele re kgone o lokiša tšeo ka nnete re sepetse ra ya ra boa ga re boa ka ba tlhalosetša ka re bana bešo ba re bothata ke nto e so le so go tloga mowe ka mangwe a senke ka tswela pele ka sepela le yena mo gongwe a ke tse re o tsamaile le mang Alright. okgekone a re dire so gannyane ke bona o ka re mama go ne se seng maybe a tlileng go se tlhalosa go bualo mama oo alright koko ke mogala bo wa lla o re wa ile motlogela ge le ya go nyaka ditaba ka mabapi ditabeng ka makhua ka gae gomme le boa le moneelela ka ditopo yena ee a ke tsere ke thome ka ke tlogela kae ngwana wa ka ka nnete ke monnaka ka lapeng yena ga re a mo tlogela a ke re o mongwe ya bua o mongwe ya bua nna ra ditšea gore nna ka ditšea gore ka gore yena o ile o bereka o la mmereko wene ngwanyana mphageletse re tša merekwa gore go diragalang ka o monnago re ile ga re fihlile mowe ba re boditše re itse ga re šetse re tšo boa ra ba botse jwale ra hwetša eng pelaelo go yena a e tlaletša gago le yena ditaba a tlo re botse le rena re e tlaletša gago rena ditaba re botšana mara ra se ikhwetse tshele mara jwale ka go hloka tsebo gane mo go yena go dutse sekgopi mara ebile ditopo ka moka koko tše e leng gore ge le boa ga le mme fase le a mmotša gore le sepetse jwang a ke re ge re tswele le tlile go bo moremi a fetša go le botša se ge le fihla ka gae jwale ka ge o le koko o bitša bana ba gago gore bana ba ka ditaba di eme ka gore wena o yang go hlapiša mokhutlo gahlana le ba ga moremi ba ya go bereka ka ditaelo tše di rileng gomme ge re fetša go boloka ra boela morago ra ya go moremi yena wa e le sa mmitše koko la mmotša gore le sepetse jwang wa le bona le lehuli la malao ee gona ka ane society gana selo ofe kahle ke kgopela ke ra ofe koko o khwe kwa morago o a robetseng ee okay napile nna a ke re bana ba ka ke a ba khabara ke ba khabarile ka moka le tlo go letsetša ka mo society le fa o rile ga se tša robetse ga nje yena a robetse kua o morwake o tlile a re mma gape nna re latlhegile ke re latlhegetse ke eng a re lefa o robetse ka re lefa a ka robala la palela ko go nompotša gore lefa o reng tla ke le botseng gape ke nna motho a gale a se gore lefa o no kodi a no sepele ka gale le bona gore lefa ga a right mare la napa la no tlhoka le go mpotša go nompotša gore lefa le kgono ga a tsoga gabotse ga a tsoga gabotse e le gona o tlo mpotšang gona ebjale gore lefa o robetse o kgopela thušano ya heshe ke ra gore lefa ke mokhabarile heshe gona ngwanake a re ebjang ka re founelang mo go leng heshe a wa ba founetse mola modimo re thušitše ka re nte ngwe le ngwe re bja go modimo re thušitše ba tla ba tšea ngwane la ngwanake o ile maileng ba rileng ga gore ba nkgopetše ba re nyako tswa bana ba baka ka ntšha ka ba nea ka re tswang a se kae o tswile one le ena o ka nkgo ba latelanang ba babedi bao ba latelana ba tswa le ofisi ya bona ba ya mo ba yang ba boa ba re botša dipointe a ke tsebe ge ba go botša o ba mogala bo ba le kae ke ena ba reng ke nyaka sa go sepela ka ntšha tšhelete ka ba fa ba sepela ba ya mo ba yang ba tšo o bolela ba nnoši ba tšo o bona ba nnoši ba bolela nnoši ande e se gore a ke re nka kgone o sepela nna alright a re direng so wa tseba ke nyaka re fetoleng tšela tša maloba re kgoneng go fetša and then re tseneng tabeng tše dingwe ke tšegile nna ke di nyaka koko ba re ka kua gae go ne le tshipi ya mošate e ba e lorileng ye sa leng e timela kgale a ke re toro ke toro wena o ka araba wa reng mo tabeng ya tshipi eo koko
nka se arabe selo ka baka la gore ga ke tsebe selo ka tshipi ewe ke dilo tša mošate alright ee nka se tsebe selo yeo kokoko go kwele ba re go ne taba yela ya gore ngwana o re o go bone o re yena ga a bolela gore ga a lora o bone nako ela wa mmotsa wa re wa ntlwaneng wa le gopola tšatši leo a seke ke le bona letšatši leo ebile a senke ka mokwa letšatši leo ebile a senke ka ke tsebe gore ke letšatši lefe gobane yena ga a šetša mpone ke le ka lepona le o ba le kae a ya kae o sese ba re bo ya kae e be le ka 2-5 and be le marega ka junior examination e be ke tswa ka lebati la ka morago santse re go ga metse ka mokhukhung go ndula di drop ne sentse re go ga metse mo ke kirele mogakolo a rena o tswa ntlwaneng a se on rock e black a ya parampon nta story ke ntoleng gore ke bone live mogakolo a lebeletse ku lo ja ba dimdimo fast o ne di plastic di bofile tse ding di plastic ja e be di le ka mosadi tsa leboto ka mo mogakolo a mbotsa nte ke belelang a se yona na ke mo mane ka mahlo ka story ba mpontsha ditorong a ba mpontsha kaya ke tswenga keng a ke tswe kerekeng ke nte ke boneng ka mahlo ka straight o reng a se ya re go be go isa a botsa ba bang e le mathomo ke ikwa lekgolo ene nna ka ba mo ene bile a ke itsebe ene ka ga ke sa tsebe gore go ne le motho a go sepela bošego a kane go tsoga bošego ka kua tlatana a ke tsebe sale ke belego yena o mahlatse ka re šo bona ba bošego a ka re ke bošego e be le ka 5 le gale marega ke re ba le susa a se nke re bošego ke duma malome mo tabeng ya ngwano wa gage wa seng gabotse ka taba accident ke a e hlaelela tabela ke inyaka gabotse ke ikwe gabotse a ke thomeng moragonyane mola o e bolelang ka tabeng ya tshipi mo tabeng ya tshipi moremi kore nka se bolele ntho e le bane kere ke ne le problem one taswa le bona gaka ke ne le go hlagela ke dilo tša mohuto ngwana go thutse ke koloi wa moshimane ne ba ya bodo ka mogare ga taxi go betse ena nnoši be le di 4 December ka 2022 ke nako tše go robala mang noa la se bona ko gae mara nna ba sempotse gone jale ka ba fe 2024 nako koko ka 2024 wa itseba eo ka 2024 ke bolela eo gone jale ka 2024 ga go e tlo hlokofala o motlogolo wa accident re mo lokile le Sunday ngwana o wa ka wa ngwanyana thutse ke kole mthutse the following week Saturday ko re bolokile beke ngwana ka thula ke kole beke tla so ke ne go wela mola morago tabeng ya tshipi a ke ra re ntšhe maina batho gone motho o le bane o gona ko mmanapiane o ka ra di sa re tharara gabotse ke gola ke go seleka mo ga bona go bang so monna la ola ke ena bolelang taba ya tshipi and then a re mo go nna a botsa batho a re nna ga botse ba re ba nnyaka gore tle ke šomišane ke bere ke dilo tša bošego ntate moreng so nna dilo tša ka di tsamaye gabotse kore nna se ntse ke nyala dilo tša ka di a hlakahlakana kore a ke ne le progress mare ke a bereka wa bona so motho wa tshipi ba re ke swanetse gore ke tle ke joine ntho goba ke tlo sokola ntšhile ke ya ka fase ga mobu wa e bolela tshipi e and then monnola ore o nyaka gore nna ke tle ke mo thuse go thiba batho ba le kano batho ba ke ba bantši ba mo patla chipi ye emapele chipi ye motho o bolela taba a chipi le gore nna ke swantse re tle ke mo thuse mara o e bolela ile a tlhalosa gore e ko kae o re kae o re gae ga gene yebo and then ga ka no motho o tlo no tsamaya ba ina la ka no di ka le mo gore wa isana ga a gana and then ba le ntšhantšula gore gore mogakolo a na nno tša ke go bolela maaka nne ke group because of bare wa ngwa ntate ka kapa ola ga sa ba dira se re senyakang o tlo no sokola and then ka nnete ke ya sokola ke nyaka go kwešiša mo wa rra ke go kwa gabotse mola mmanapiane jwale ka ge a kere motho ga a hlakane hlogo moroka a ne timing ya gore swantse a botse mang ka nako mang o no bolela gore o theeditše ke mang o kwa ke mang a nya ke go tseba mola mmanapiane mola
mo motseng go ne le batho ba ba tsebang gore monno o tlhoa bolla ka taba chipi ye ileng ga geno ebile a nyakang gore wena o joine ba lekgotla la seswi ka nnete ebile gone e sa le kalwa le monne mongwe a mpotsa ka taba gore mmago wa loya monne ke lole le yena ra be ra fitlha ka mošate wa nkwa ke sa tsebe gore ke mmotsa kare o ka se re mma wa loya wa bona a ya gona mare motho ola ga a nwele ga ka no thomanwa ga a bolela a gone ra ka ntebala o tlo bolela gore sanaga ga bo ga notla and then ba bang ba bolela straight gore ga sa ba re joina monna o tlo soka and then ka nnete ke a sokola so ke nyaka go ikuša e betle batho ba Manapiane ba tseba gore monnola wena o kolota go joina nna ba tseba kgaitsedi yaka nko batamele le kopelana le lapa la geno ke kua Manapiane a kere wena o sa dula Manapiane mara ke kwiša gore jwale ka ngwana Manapiane ke ga geno kua ebile o godile o tseba lapa le dipolelo tša mo motseng mo diko lapa la geno le tumile jwale ka lapa la Mokhutama mo motseng a lapa la gešo lona le tumme ka gore a re kwane ka gae ke nto e tummeng tše tša boloi tše ke thomo di kwa matšitšia o di kwa kae mo motseng goba kae o tsamaya goba kae ngwaga go feta yena ngwana a robetšeng lefa o tlile a re swantse re ye polokong a re mane gape re kole mehlolo kua olong ka re go riegileng a re gape ba ntšhitše basadi ba two line ba re ba loya le mmane ba mo ntšhitše godimo ga dilo tša mohutong ka re bua le dintšha ke mang a re ke ngwane o mongwe gona mo baagišaneng ka re wo gona re tla re a re bo re tla e bona a re boa nna ya ba le gore ba bagadi ba ka ba tlile nna ke a namela ke a sepele ge ke tlo boa matšatšing a mangwe ke re mare mokgeko le tabela le itše a buang a re gape nna ke nyokotla ke roma basadi ba ye ka kua ba yo botšiša gore ga botse rena ba re mare tsentšha mo tabeng tšeo a wa gwatla o mongwe ka re mokgekolo gape re sa swere tabele ya lena ye kua holong o reng ka yona ntwa mohutong a re nna ke kgale re phariwa ka boloi nna ke netabanatso ngwanaka ka re o ge e le so le nna ka e tlogela e le mang wa reng ke kgale re phariwa ka boloi o mongwe okay ka re o gona e le so gona nna re sa tse re tlo le emeletša kwa ge bona ba sa itšee serious le rena re ka se itšee serious and nna Manapiane a ke phele gona gantši a ke kgone go di kwa ke le ka kua ke felela ka gae ge ke tswa ke ya mabenkeleng ke a boela ka gae a ke ne ditšhomi gae warra o dula Manapiane a o dule Manapiane ke nyaka motho a dulang mma gore na le dula Manapiane mmamogolo le dula Manapiane lapa le la geno le tumile jwale ka lapa la Mokhutama lapa la gešo le tumile ka go se tshepagale ka baka la ge le gore ba re mmaka ke moloi okay le tumile jwalo le tumile jwalo ga le na tlhompho ka gare a la tlhomphega ka dilo tše le gore di a diragala ka gae tša go swana leng kgaetšedi kore ge nna ke le ka gae ge ke robetse ka gae go ketima dilo ka godimo ga masenke go ba le mešito ya kiba gone jale ge ka mathata a ngwana wa ka ge kore a ke no e thomaga ke e bea gabotse ngwana ka o ba jetse ka moraga mošimane wa kotsi ya koloi a butaola okay ne ba le ko holong ne ba apeile ge bantse ba le busy ba apeile ko holong go bile le lekgarebe lela le ile ge le bolela ko holong la bolela gore wena lefa o sa tlo bajwa o bajwitše o ka se tsogo wa tsoga ka baka la gore ge rena re e tla bošego nna le mmangwana go le o mongwe wa gana kana mapele kgarebe o botša lefa o re ka gare ga batho ba babala le mmangwanago kana mmangwana ga ora o mofe ola o monnyane alright so ke nnete ngwanaka go bile jwao o no robala a tsoga a robala a tsoga ga jwale ngwanola o tlile o ba jwetse ka moraga lekhule la botagage o buile a no re sesi o mpitša sesi a re mama a re sesi ka re ye a re maramo wa hlohlona ke lumile o ka re ke lumile ke monang ka re mara ntho ge ke e lebeletše a se monang o ka re o thomile ke mollo wa badimo ne le bue mo monaneng wa loto ka letsogo la go ja napile ngwanela o fela a ntse a ngwae kere o se ka e ngwae e fogohle ngwanela o a e fogohla
la mafelelo nthola ge re tsoga fro re humane nthola e thulegile e no ba metsinyana ge a ntse metsela a phumola nthola ya keka go fitlhela e tlo ba ya ba ntho wa humane o kare ke 5 ranta ge ke sa lebeletse ele ya molotong go tswela e nngwe gape mo godimonyana ka mo letsogong la go ja ge ke sa lebeletse ele ka letsogong la go ja ke ntho tse pedi go tswa e nngwe ka letsogong la nyele jwale ye ka letsogong la nyele e be e le e kgolo ngwanela o buile a re mara sesi ke tlo fola na ka re o tlo fola ngwanaka ke ngwane wa ka bona gore a ke kry-e thuso ka tswa nna ka tšea ngwana wa ka re a nke re tswe ka maoto nke re tsame re kwa gore go diragalang so ke tswile le ngwanola wa ka ke ile mo ke yang gona ge ke fihla go ba thušang batho ba nthušitše ba dirile jwao mara ba rile ge ba bolela mola ba ntšha ba re batho šiba mara go na le mokgekolo wa lepostolo wa mohlologadi mara ke ka lapeng ka homola ka felela ke mapele ge ba bolela ka mokgekolo o wa mopostolo wa mohlologadi kgopolong ya gago go tlile mang nna kgopolong ya ka ge ba re ka lapeng go itlile kgopolo ya mmaka ka mmaka kere ke mohlologadi ebile ke mopostolo okay so ke ile go motho wa mathomo ka boa ka go motho wa bobedi le yena o mpotse the same ke buile gape kore ke be ke senya tšhelete jwale moo and a ke bereka ke go le tšhelete e ntšhi moo ke berekang gona ka ya go motho wa boraro le yena o boletse ntho go sana le eo ke buile ke tswile ke ne le maloma gage le papa go ngwanoke re ile mo re yang re ile ge re fihla moo le gona still di sa tsweletše gona ka mogole ke mo e leng gore ke ile ka felela ke thapelo papa ga a šala a kgotsa ka mara ge go le jalo a gona taba ke thato ya modimo re a leboga magore malome ka baka la gore ge le ka mmodiša le mokgekolo gore ge ngwano a fetse o robala goba gone jale mola a bolokileng ile a ya gore re hwetse something sa go robadiša ngwana goba eng the answer will be no e sa no re fa tšhelete gore re tšwe re consulta go tloga mo a seka sa itsena a kere go ya ka maitemogelo a ka ge lehu le hlaga re a tswa ra ya go nyaka tša lehu and then ra be ra gona mo re tswang gona kapa go gongwe ra kry-a motho wa go tla go bereka stopo le go se robadiša yeo a senke e se a no re fa ya gore re tswe ra tswa go tloga mo a senka itsena so ka mantšu a mangwe e ra gore ngwano ga a robadišiwa ebile ga a thegiwa ngwana o robadišitšwe nna ke ile ka tsamaya le sesi ka ge lebane yena o ba šetša thomo o rogana a re ganetša ka tšhelete a dira everything nna le sesi re tswele rate tšea ntate moremi le ntate ka kapa wa mona mokgekolola ke mma ke a gola ke tswele 13 to 14 times ke fela ke hlola tša bophelo ke dirang a gone mo ke sa mo hwetseng le maloba ke tšo re o tšheka ngwana rona a ke re mo o re rometse ra ya gona go tloga mo a setla sa itsena ka tla ka tsamaya ka tswa le sesi ga re fihla re yo tšheka mo re tšhekang gona o no di ka tswele so right ene a re re so ga e tswa mo ba re ke yena a fetšang ke yena a fetšang alright a nke re fe sesi ka mo ba tamela sesi sesi ola ba le mo ka e ola mongwe olana o sa tšwetse ko ntle wa moganyoga ke nyaka ba tamele mo le ena re gona re ka sesi wa bolla mo ke Betty mokgekolo ke mangwanaka nna ke dilo Fontaine nna ke na le problem ya ka e godimo ga gage ke bela ke maoto mo ke tsamayang gona ka moka mpantšha ena bantšha ena ke ene gape ke ne le swiswi so ke hlapišiwe e ke botšiša gore go diragalang ke yena o mphile a ke ne lenyalo o ntšetše mahlatse a ka e ke botšiša gore goreng ba ntšha ena ka mokamo o traile ke mese ke accident last year November ba ntšhitše ena ka mokamo ba ntšha ena ande mola gae ba repete something mo gating bereka malefa go ne something mo gating gane o reng a kgotsa ra sa ka mokgoo tswela pele kgaetsedi ya ka tswela pele so go ne something mola gating o šetše setho mola gae a gone lenyalo
a gone wa nyalwang a gone wa nyalang ka lebaka la gage re botšiša ba re ke ena okay 2013 mama ka tlhokofetse mama ka tlhokofala a re yena o nyako tsenela sesi wa gage a mo tsenela jwang mosadi wa tate gore a dule le tate. sefara Ee. okay 2013 wa ba wa lela mangwane wa ba wa lela mangwane re bolokile ka nna ka le ka after go boloka ai ba tlhokofetse monna gago ke skiminte man bana ba skiminte 2013 ba fetša ntse koko re tlo go thuša o se ka tshwenyegane hai Re tlo go thuša koko. hai ke a gana re tlo go thuša koko re tlo go thuša koko wa ba bolela maka go tshwana awa re tlo go thuša re tlo go thuša ai no isreg a tswele pele ga o jena ga le chefta batho gore ba tle le rena mo bele re le tlo skimela nna le ne maka awa a ba re wa loya koko a ke bolelele mo tabe ya ke gopele o bolela mane alright koko re etla ka mo go wena koko re tlo tla mokgekolo wa gešo re tlo tla koko ka mo go wena re tlo tla mokgekolo aowa re etla koko mo go wena moo wa bona mowe mo a gone gore re ka setle mokgekolo re etla ee e bolelela mo tabeng ya ena ngwane wa robetsenne ya Ile la lefa kgwatha ye nngwe ya lefa lefa. okay tabeng ya moeta mm ga ba bolela ka moeta wa go nyala moeta o be e le wa ga go nyala nna okay ba o tlišitše ba mosadi o tlile o ne le jwala okay wa bona jwala bola moeta ola ke ile ke tlo tsamaya ke ya ga ka nna mm batla ba o tliša bona ke re ba o tliša kwa mare magogo a boa a o gopela moetola ke gona jwale ge ka go ile go tlhokofala o morwarre wa mafelelo ka 2022 ka 2023 towards May a tla gopela moetola okay okay a re ka bane re tlo ba le matshidiso nka dimwe moetong mm okay ka mofa moetola mm moetola wa ba ka gae a go tshwenye ra tla ra boa ka re ke tswele ba nthela ba re moeta ga go kae na ka re moeta o ka gae ba re tšea moeta ga go bja kae go wene ke ile ra tšea moeta o dutse 2023 towards 2024 ba mpotsa ka moetola ra o lata towards June a kere a re fitlha a ra ba ile bane ba re mare moetola o berekeng ra o bereka ra tšhela metsi le se a no go opa ka moeteng a sanka re a tšholla so ngwana ga e tlo tlhokofala o tlile go nna re malome go ne dipolelo tša gore ke tlo ya ka moeteng moetola re o phiatla kua gae ka re emang ke tlate ko o lata and then ka nnete ngwana o ile ka moeteng go ira gore a re direng so batswadi ne ka bona mpoditše ka gona go latile mare o tsamaya ya isreg right ke nyaka gore re berekeleng go iruma le go ba le go tla ka di-solution koko ya moya ga go skwa ya kgole moya ga go skwa ya kgole ge ke be ke theeleditše moki ke botšišitše go arabile batho ba babedi mo ba ke beng ke ba botšiša gore na lapa a kere mo nageng go a kgonagala gore go no ba le motse o mongwe o kry o tumile ka go seleka ebile o tšhabega ke botšišitše mo ba re manapiane kore manapiane ba re lapa la koko a la tuma gabotse ba tloga ba e bontšhitše bontšhi ba bona and then malome o tlhalosa gore ge a etswa go ne mokgwa go tswelela koko mo dilong tša gage mmamogolo mola ke mmago lefa go sa ga a tswele go na le go tswelela koko ntle le bana ba koko mo koko a tswelelang tabeng tša bona gona le mmanapiane lapa la koko a la tuma gabotse lapa la koko le re mona le sa tuma gabotse ebile le bana ba koko ge ba etswa koko o a tswelela right maloba ke botšišitše potšišo tše pedi ke botše potšo e tee ye e beng e tentšha maphaga a go kry-a karabo tše pedi ke botšišitše gore koko o a berekišiwa goba koko o a berekanang and then go ira gore
re swanetse re nyake go tseba seo if e le gore go ne le batho ba ba šomišang koko bošaedi ba franta ka yena gore koko a no dula a tswelela go seke go a tswelela bona le yona e swantse e kwagale and batho ba ke ka moka ga bona ba swantse ba tsebe gore ke theka la koko a kere ga go kgonagale gore go nuale ge ba ka re mmamaubane o a loya ka kua gae ke swantse ke tšee masuka ke kgatle mmamaubane le ge e le moloi e sa le mma le ge e le moloi e sa le koko a kere so ke nyaka gore batho baki ba kwešiše gore whether ge ba etswa ba kry-a leina la koko kapa koko a tuma ga botse go diragalang e sa le koko a bona e sa le mma go bona and then ke rata kapa ke duma o kare koko a ka berekišana le bana ba gage gore lapa la koko le kgone go kry-a thušo ge e ka ba dilo tše di leng ka lapeng la koko di planta ke batho fela di tswe di tsamaye and then moloi prof ke tlhoko go kwa o rialo le mangaka a mangwe moloi o tseba ke sehlare ge e ka ba lapa la koko dilo tše di diragalang ka lapeng la koko ka nnete ga a di tsebe eno ba batho ba notla le tsona ba a di bea and then aowa koko a re o a di tseba and then go ra re lapa la koko le hloka thušo ya gore dilo tšeo di swantše di tswe and then di tswe ka nnete and then monno a kgone go bereka a supporte mosadi a ge le bana ba gage makgarebe bona gore ke ba ba kaonana jwang ba kgone go kry-a banna ba nyalwe ba kry-e mebereko ba teperekele and-e ke kwešiša gore koko jwale ka motswadi go ya ka nna e swanetše e mmabe taba gore bana ba gage dilo tša bona a di tsamaye gabotse gape malome ka kapa koko o swanetše go kwešiša gore sa mathomo ke yena gabotseng ke be koko a tlile mo koko ga a kwane le bana ba gage bana ba koko ba tšhaba mma go bona a ba mpotse le a motšhaba nka lebele ga latlalantšhaba why bana ba baka ba tshwarega ba ikwa mathata a bona ba tla ba mpotsa lentšhaba gona bjale ga le bona le ne metsi gana bjale a kere ba ne le metsi ya bona ke gona ke ba ntshathana ba reng ba re ga ba e ba le metsi ka thoma go ba sathane koko wene re tlogele koko ntle le gore batho ba ke ba reng mara o wa ikwa gore lapa la gago le hloka thušo kapa se batho ba ka ntle ba koko ke bana ba gago bana ba ke ba gago ape ke ba gago lapa la gago le hloka thušo because ke sa nyako botsiša o gore gape o le yena o a bajo wa mogolo o kukumogile wena o mola santse le gona o loke ka gore makhua ke a mantši ke bona mmešole o emiša letsong emapele mamtlala emanyana mamogolo go molloi gona lebo eban a re nyake mašata mo re nyaka tharollo koko mago lebo go boletse polelo ya gore a se wena o nnoši a se wena koko ebile ka setule ebile wena emampele e le ganetša le re bolela e tlo ba o kare go ne se le setšhabang koko ba re kua gaemara koko tsieletša koko ba re kua gae ga se wena o nnoši o welang ke leru la gore ka gare ga lapa la gago ba re go a selekima ke berekile ka dilo tša go swana le tše koko ke malapa a mantši a wetseng ke seemo sa go swana le sona se batho ba kgona go tšea o le so koko ba go berekiše and wa bona ka mokgwa o ganang ka gona o ka se kry-e thušo ka lebaka la gore sa mathomo koko o ka selo le bana ba gago ke ya mathomo ya bobedi o ka se boloke ka mokgwa o bolokang ka gona ya boraro koko bana ba gago ga ba ne tšwelopele ya bone koko lapa la gago o a le kwa le a baba ene le go kwiša bohloko le bontšhe gore o le nyakela thušo koko ene ge e le gore mo gongwe koko gore o wele ka gare ga seemo se gone bakgekolo ba ba felang ba go etela ba rake le godile o molomong a tswale ka gagage ene wa bona a ke le botse nna ke tšhikanoši no thušo le swantse re hwetse mara gore re hwetse thušo re swantse re thuše koko pele koko santse a tso ka gare ga bothata bo a leng ka gare ga bona sesi wena go lebeletše koko mmona le right ke ra sesi ka ku
se se kamo go lebeletše mama go mmona le right o raka mokgwa o dipolelo di bolelwa aowa ba re wena go mo lebeletše re sa ba le batho ba kua manapiane re sa ba le bana wena o lebeletše koko o noši mo lebeletše o mmona le right why o re o right o ra se koko o right jwang a sa kwane le bana ba gagwe koko o right jwang a tšhaba ke bana ba gagwe koko o right jwang ba ba re a ba robale ka gare ga lapa lebelela batho ke ba bantši ba feta wena ande koko o right jwang a tumile ka go seleka kua manapiane ene ntongwe ke nyakang go e bolela koko o tlhoka thušo batho ba ntongwe ke nyakang go e bolela koko o tlhoka thušo mamago o kgona go ba le mmaka ka ba ka gare ga seemo se mamago a leng ka gare ga sone ene motho o kgona go sepela le dilo tše e leng gore di kgona go mmotsa gore a re nyake thušo mo go wena re nyaka gore o be ka mokgwa o leng ka gona wankwešiša so o ra re lapa la geno ge le le so sese gape gore koko o right o ra re lapa la geno la go kgatlha lebelela batho ba ka moka ba lena le a bereka sese ke bereka by chance o bereka by chance dilo tše e leng gore mokgekolola o fela di bolela o go botsa gore ke tla go rapediša ande ga go gore rapediša o dieng ge o ka mokweša bohloko wa e bona sale ke no tlwaela go tloga kgale a re ge nka go rapediša dilo tša go di ka se loka a kere jale nna mola go mokgekolola nto ke e lebeletšeng ke gore yena ga a ne tlhokomelo dilo tše ntšhi ka kua ge di direga a šetse selo le ganye lešule wa bajwa o swere ke maoto mara a senka tswa ya felo a kere a re ntšeeng kiše mothong ka re o ne bana kopantšha bana ba gago ba tlemo re go tšee re go iše mothong le ganye la senka ya felo a ne šedi mokgekolola ke nto e leng gore yena le ga a bona dilo di makatše a tše action ke bothata ba gagwe that's why ya tlo aparela le ke dilo tše e leng gore yena ga a di tsebe akere ene ga nrate mokgekolola wa nšomiša nako ngwe lengwe ga re tla le golla ka ja ke ya keting tla le golla ka robala ke ya keting go re a go rate o ra jwang wa nšomiša ke nyaka gore a go rate ye o reng o re a go rate ke a mmona o bona eng sese ke go nšomiša go nore nto ngwe lengwe yena ge yena a bolela emapele a ke nyake o ntšhabele ka ditomo ee go dua le ge ke re moremi ga a nthate gore ke swantse ke bolele gore moremi a nthate because of moremi o dia 1 2 3 4 why mokgekolo o ka re a go rate o le ngwana gage ke o dia eng e le gore e go fa gore ga a go rate nto e leng gore mpha gore ga nrate ge ke ne le mathata mokgekolola ga nthuše ene ebile a mphe dikeeletso gore ke direng ke ne le mathata nna ga le ganywa le ke le so mara a mpotse gore ke direng okay a kere ke ya go yena ke llela bale ka motswadi ke re mokgekolo na mathata ka ke a mantšhi bophelong baka mara ga re a oa ngwanaka a re e kae square ya kae a mpotse dilo tša mohutong mara ge yena a bajwa wa mpitša ke kwile o bolela polelo nngwe ye o reng o godile o e bona mo go koko gore ge koko a ka no re ke tla go rapediša dilo tša gago di a senyega o nagana re o ba rapedišitše batho ba ka moka ga bona gore ba beso ke kgola gore o ba rapedišitše ka gobane le abuti o ile ba rata o tla kua swanta gangwe lengwe a tlo roga mokgekolole a kere ga ka no moroga wa iteiwa thabeneng ga ka a no moroga a tla kua a roga mokgekolole ba mo itea thabeneng tšatši lengwe ile ano maoto a ema a freezer so ke ge re motšea ka koloi ba re bitša ba re tla le motšeeng mothuši o freezitše mara jwale ka baka la gore thapelo ya koko o ka re e tloga e kwagala kudu mo e leng gore ga a rapediša batho dilo tša bona di a senyega koko wa bajo o reng a sa te thapediše maoto a fola thapelo a gage e mmerekele mo maotong a gage mo awa moreko ga e thekola kere ka thapelo alright o ra re motho a ka palela ko go te thapediša modimo a kwa thapelo tša gage moreko a e thekola a swantse re go atswe a ye mo batlong go mo thuša ka gona kere nna ke ne potšišo magagešo le ya kwana le sesi kua lena ka moka lena ba le leng mo ka mo a re bolela nnete pele ga modimo ba monyaka bana ba mokgekolo ngwana ka gore go thula ke koloi a re tso ngwana ola wa buti mma moratwa o thutse ke koloi a buti o tlo swara ke stroke a kwa a re ngwana wa ka ka bane selo monyane ba swantse ra hlokofala ka banane ngwana se ka teka kela tšhelete rafa o ra nna ke tlo huma e le ola a bojama o kgaetšedi aka okay a bojama mama bolela kore go no bolela nnete rena re le bana ba mokgekoloki ga re kwane o ya ku e ya lekgatla marata ke ba ba kae ba ba kwanang le mokgekolo
a e re ke ba bakae Mo lena ka moka. ke ba bakae ba kwana le even le nna ke a tepala a re kwaneng batho ba modimo ke ba bakae morwa ka o botsa re ba ba mo go bana kwanang ba le mokgekolo koko? ke ba bakae ba ba kwanang le mmago bona ba ba kwanang le koko ba emishe matsogo Ba kwanang jwang? wa bona re ke sesi ya nnoši hi le wena o emise eba O dula lapeng la gago. alright ko mowane alright ntane ba ba sa kwaneng le mokgekolo ke ba bakae koko ge o lebeletše go bana ba gore ba seke ba go nyaka koko o bona o ka re o ba senyeditšeng Ke bona ba tsebang gore ba ntshenyeditseng ke a bona. Nna ke tla tšea kae? Nna ke senao. Nna ke le matlhatsi. alright ba rapediše ba be le mahlatse Ke a tšee kae nne? ba rapediše Aowa. Motho wa ithapediša. ye ya go magogo Ke a mpalela nna. magogo ke kwele gore o nyaka o re kgopela tshwarelo ka moka rena ditlogolo tša gago le bana ba gago ke nako tse gore tshwarelo gore o nyako e kgopela mo godimo ga rena ke a le pifo lefato tsamaye o boletse nto ya re kokwa lena gore wa lenyaka o nyako kgopela tshwarelo a tla le tshware ka matsogo a re tsebe re ke eng e o re nyakang rena re go tshwarela ka yona re o rileng yona alright ke potsišo e botse koko ya e fetole koko Nna. Ka ga ke bona bana baka. O a ya kua. Ola ya kua. Ola ya kua. Ola ya kua. Ka ba rela ka re bana baka. Ka gore le nna šifa ba ntšwile ka diatleng. O mongwe le o mongwe o ria se a se ratang. Ke ka December. Be go fele go e ba mananeo ka mo. Lenaneo la December e be le re a re swarelaneng. o ka mo motse ka mo Kore ke mo. ee La bolela ba re a re swarelaneng. Ba e be re neng dikgolo. For le ga o le mo gore ke moagišane le ga e le gore ke ma le ga e le gore ke ma ka rela bana baka ka re bana baka tla re swarelaneng melato ga e le gore ke le tshwentse le ntshwarele le nna ke le tshwentse e le gore le ntshwentse ke tla le tshwarela ketse ke kwang ke be ke tekwela mananeo a dikereke nna ka mo nna ke le postolo nna mara wa ba rapediša gore modimong ke koko a ba bone modimong ka lebelele lapa la gago la a le šwalelana tlhaba le ga le dikela le ka 3 ya matshega ke rapela ke rapediša bana baka ko gopola ngwano wa ka wa ngwano wa ka o wa tsanaga ke be ke rapela gane ke ne le ngwanonyana o mokanyana ke re modimo o nthuše ngwana la ngwana ke a fola modimo o mo thobe ka diatla tša gago tše boruta ngwana la gore go nna gore na modimo o ruthetša metse na ke ngwana ko monyane le re a re o ria a re kua sekolong a bone ke ena a mphetolelang ka mokgware bona go phasa mo go rena a gore bereke le selo bagešo nna se ke ka pia jwala ka phasa bagešo se ke ba etla ka phasa a re dienso a se ke batla ba kile batla ba re mma a re rieng jwala re phase na nke le ba botšheng a gona ngwana a kileng a tla ka lapeng laka bagešo wena o ka se bolele bona re ka ntate moremi A re re ka tserie jwala ge re fetse o boloka ga re tlhape o kile wa tla ga gone pudi e tlang mola gore nna ga rena re nyaka dingaka di re nyakang re te re ba bereke ka mola gae ba re bona ka mola ba ka tshitsa nna ke ne potsišo e a ba e teng meropeng alright before ba ka phekolong ya meropa ke nyaka sesi mola sesi ke gopela o sware mmae ke ngwana gešo ge o lebeletse phoso tša ba ka mokana ga bona gobane ko wena o nnoši o reng mokgekolo wena o ema le yena o bona phoso tša bona e leng ba ke gopela o ba botse tsona ka moka a ba le phoso a bane phoso ba right gore ba seke ba kwana le mama ke ka mokgwa ba reng ge ba sepela ba ba botsa gore mokgekolo ba riang a kere o ka se kwane le motho e leng gore ba re o go riang alright a ke no re jwale ka ge o le ngwana bo bona godimo ga dipolelo tše ba reng ge ba tswile ba di kry-a ke kgopela o no ba fa maele o ka ba fa maele wa reng ye o ka ba fa maele wa reng nna maelang wena o ka ba fa maele wa reng maela gane bjale re ka nka ba fa ngona ke ya gore re ne go tša thuso gore re kgone go boelana re kwaneng re be bana ba mokgekoloke go a le ka mokgwa re godileng ka gona gore re kwane koko santse a nyake thušo ee gobane go senyegile
motse wa gage dinku tša gage di a šwatlha and then yena ka ge e le modiši wa tsona ga a di tleme matolo a di bušetša ka lešakeng dinku tša koko di šwatlha koko a di lebeletše a di omanya a di rakela di sepela di tšwela ka ntle onkwešiša nna ke boletše lentso kare koko motse wa gage ga o right onkwešiša ya bobedi koko ignorant dilo o no di tlogela di ano diragala ka mokgwa di diragalang ka gona a kere and then koko a ka se sware marapo a sa tsebeng go ratswa kae o swanetše gore marapo ao a tloše mowe a bušetše ga ga bona thebere tšeo a di nyakege ka gae bana ba ba koko ba a gone gore ge ba sepela ba seke bantšha mma go bona why koko ke sure ba swere ka pelo ke sure why ke le sure a gone motswadi wa ka thabang gore bana ba gage ba tloge gausi le ena koko ke bolela maaka goba ke bolela nnete iša maiko mo go koko pelo ya ka e bohloko ke rela re ke bolela maaka goba nnete ke pelo ya ka e bohloko gore bana ba ka ba reng ba tšhitlana ya ke kwa bohloko gore bana ba ka o reng o la ya kua o la ya kua o la ya kua yewe ya mpaba ga ke tsebe bothata keng a gone gore dilo tša bona di ka loka koko ande mo moyeng ngaka gore ke kwa bohloko a ke re ga ke roba ga ke robetše ke tipotšiše gore bana ba ka ba reng ba ria ka mokgwa gore bana ba ka ba reng ba ria ka mokgwa fela bana ba ka šibago ba ga grupu ya bona kere nna ke thomo kaše ba reng bana ba baka ba sampitše ba re mma ore ga ba bona gore nna ke ne tlhokomeleo bona ba tekaga ba ria thuso ye nna ke seneng nayo bona tsa bona alright koko nna ke ngwana gago mmereko wa ka ke go bereka ka bana mo e leng gore ga o tlo lefa selo o rata gore ke go thuše kang wena nna ke rata gore ya go tshwana le o nyaka thušo ya eng godimo ga dilo ka moka godimo ga bophelo ba gago ye nngwe le ye nngwe ye nka phelang gabotse le bana ba ka ba phela le nna gabotse ya mathomo kudu o nyaka ke dire eng ka gare ga lapa la gago ke nyaka o nthuše dilo tše ba di bolelang ba re di ka lapeng laka nna monga lapa ke sa di bone ene nna tsona tšeo tša ditshipi tša ding a ke tsebe gore ke mang wa mmana piana tsebang gore tshipi e ka tla ka moo ene bile nna ke gale re sa tsebe a re akwa a re se rena banna re gore metlhe le metlhe a re tsebe ka tshipi eo yeo ba reng e tšhediwa metsi alright koko ngwana o boloditše ke mang ofe o wa bomhlanga namputsa mago prince o bolotse re bana ba a ke tla mo lefatshe lamo ke be ke ne bana ba 6 ke ra o bolotse ke ra bona kale ke bana ba 6 a kere ba bolotse re sa le kua morago gae nna ga o se kumoletsane makgophong ba bolotse re sa le gae ene nna ke bereka a kere ga ke bereka le monna re tlogetse bana ba ka gae a dikoma di tswa ke ntšha tšhelete mma iša bana kone mma iša bana kone ntepa gage le lebole la gage di ka tseba ke kokwago bana ba baka go thoma mathomo go thoma kao koko wo o bolotse o wa logile ka ntepa le lebole di kae tsona yao ga ntse ba wela a ke ra ba wele ka tšetše tesima twins ba šielana ntepa e teng ntepe e feletse ga re bolotša ngwana wa sesi gona jalo mo re šetse re le mo manapiane e kua ga magora sorry ka leina la motho e gona a ke tsebe gore e sa le gona ore ga e gona o gona empiletseng yana ka pela re šaletse ke ntepa ya mafelelo ye e boloditšeng ngwano wa ngwana sesi yaka ene e se ntwa e le ga re no tšame re tšhentšha nna bana ba ifo bana ba rena bana ba mma be re no thušana baneng go no pala ba baka wa mmona mmago ngwane wa bolelang o nkgodišitše bana wa mona ena mošimanyane wo a leng ka ntle a yang ka ntle ke mmelegetše ga mmago nna tatago le mmago ba nkgodišitše gabotse go ra gore go ya ka koko dilo tše kgaetšedi ya ka mo a bolelang gore ba re di go berekegile jwang ka tsona koko o tseba di le ga se seage koko o rialwa kere se se ko la go file lerapo
o ra ausi ya rena ee le a bang dirang mato ee yena lerapo le go ne mo a le tsereng gona a ke tsebe gare ga gago le yena le ba babedi ngaka ke mankoko ke sesi ke sesi ke yena mmago ngwana o sesi ya ka o mogolo a rena ka moka o be a bereka ka ditlhologadi le bjalo o sa bereka ka tsona ka re ke ngaka gore a re santse o bušetse rapo le mo letswang oo mmago re na le kae potsišong nyane motswadi yaka nako e re šaileng patamele mo mmago rena ntepa ye e boloditšeng ba e kae ntepa ee le lebole a o molomo bane ya gage aowa ba re dirageng e leng ga gešo ke ya mmaka ke ya khomotso ya ke ya khomotso ke ya ka Khomola, ngwane o e leng lebelele ka mo ebile ne le ndimo e leng ga gešo ke ya mokgekolo a gešo a kere batho ba ke bana ba ola mmago o bane ya gage ola a ne ya gage mmamakane le ya gage a kere ee e leng ga gešo ke ya mabaka ke a leboga gore a re yeo e timetše a re kwane mama go alafa ditlhologadi aowa ba re koko gore lerapo le tswa ga mama gago le tlile ka kua gae wale re nyaka re le bušetša morago rapo le ka gore a le nyakege ka kua go koko a bona rapo le wa le tswa ga gešo le yona ba moalatlhila ke re mokgokolo modimo o ba tlhokofalela ke moga jaga le yena a le neetse ke motho ma o ra koko ke re koko o ile go ba tlhokofala o alefile ke ntate o mongwe ba re ntate o mongwe ka mo suka iketseponnageng ya e lokile koko bile le gona yena o tloganthetse a re lerapo le o le tsa le gona ka re ee magalana ke yena mogala jo a gore mokgekolo go go ba tlhokofala a mo alana jale rapo le leng ka kua ga mmane yago wena o tseba le etswa bona ke le tsebe lela wa gore magalane tšatši le le wa go nthela wa re gane lerapo lela ke mmotsa ke be ke tekokota ande lerapo le sa le ke le tšaga koko mmago re mmitša koko ke re no re koko ka re aowa lerapo le e sa le letla le koko ka nako e ke bolaya ke maoto before pelenyana ka ditlhologadi tšaka napile kokoa sesi mmago a mpha lona ka kokota ka lona wo tšatšeng re a bolela ke re gape lerapo le ke la koko napile wo a ke re nna ka le bona wena mare wa re nkabe le nne ya lona le nna le wena o nyaka lerapo aowa a re nkabe le nne ya lona le nna ka gore ke la mmaga okay nkabe le nne ya lona le nna maoto a ka a baba a kere lankwa ke re ga se la gore ke ngaka and a se la gore ke la boloi ke lerapo la o ditlholo baba ke maoto wena wena ke be ke mo jale bo le iša ka e rapo le o botsa mmano nna se ke ke re ke nyaka le ra itse wa le nyaka nna ke ile go ba ke itse wa le nyaka sete nna ke ile go ba ke o ile wa le nyaka ke la mma akere ka tagana ke mmaka ge ke go ba ke tlhokofala grupu ya le rileng ke le botsa ke re grupu e ba e rileng le kore ba re ba ka bolela lerapo le ke sa le tsebe ga ke sa tsebe selo a ke tsebe selo mara wena koko o le ile la bolela ka lerapo loa a re mphe lona ene le mogolo ake ga nkabe e le gore go a foniwa e le gore a se a robala ke motho o mogolo ra motsiša o tlo no le botsa ga botse a re aowa lerapo leo ke be ke le ke le neetse mang lerapo le ke la go kokotelang ditlhologadi ke le neetse ngwaneso ka ga baba ke mao alright koko marapo ao ga a boele morago ke le letee a se marapo nna ke le raponyana ela a ke tsebe gore ke la motlhobo ke rela re bale re le bušetša morago neng neng kapa neng maga gešo maloba re rile ge re tšwile ka taba tša ngwana a robetšeng ra re ge re tlhalosetša mongaka ka bothata ba ka kua gae gore a re kwane re le bana ba motho mogala bola o boletše gore rena a re a goga papa mokgekolo ge ke fihla ke mohlalosetša ra wa re mogogile ka rara mogoga ka gobane šebo sela o se phakišitše batho ande mo le ba phakišitše ke tse nako tšeo bile bo sa tšo hlaba le papa o hlabile 2016 o mogogile le šebo se e leng gore se phakišitšwe ande nama mogoga a itswe le nna ke a itseba ka morala ka re mokgekolo gape go ka gopela gabotse mogoga kwa batho ba e le gore ba nyalane ande ka nako tšela ka 2009 ne ba sa tšo ba nyalane ba nyaletse ka 2016 jale ke yona tabe o ba reng ke mogoga owe o swantse gore o be gona ke ona re lošang ka lapeng a ke nna ke nyako botšha lapa la gago koko a le ne ditaola kere
a boa ga ke nate nna ke lepostong o le postone alright a go ne ditlhare tse di leng gona ka kulapeng ke ditaelo fela tša kereke ke ditaelo fela tša kereke alright taba ya koko a ke tsebe gore malome ka kapa re e fetša mo goba re tlatle re e fetša le ba bangwe mo gongwe ba emetseng mošate wa kua gore re o bereka jwang ka taba e ka lebaka la gore ke kole ba ba bala gore a se lapa la koko le nnoši le le wetseng ke leru le leso ka re koko o nyaka thušo lapa le ya koko re ka se le tlogele le so a go kgonagale gore gare ga bana ba koko ka moka koko a kwane le ngwane o moteng o la le yena o tlo ba bothateng ka gore ge koko a ka robala go ra gore o napile ke tšhiwana ye e neng e nnoši ka nako tsotlhe mola bana ba mmage ba le gona lena a le kwane le koko yena o kwana le koko a nnoši lena le yena le ya kwana koko a se gona sesi o robala ka gae wena wa robala go ne bothata ka gae nto e ba ngwana eno ba mesito le ka mo mama sentle okay le bolaile noga tše kae ka kua gae ra bolaya le e bolaya kae ka morago e be e le kgolo be se kgolo ga kudu le bolaile e tee ka mofase be gadima ka mogodimo e le setla o ka re kerei alright and then meeta ke eme kae kua gae a go ne moeta o bongwe le gona beile o motee o ba reng a bututse alright dikatse le dimpša di le tshwenye dikatse ke tša a se tša ka gae ke tša naga mpša e sa tsogwa mpša e hwile fela boraro alright dikatse tše ka moka di kgobokana ka kua ga bolena bošego re ne katse tee ge re thomo tshwenya ke magora go ba le katse tee katse ela ya thoma ya ba le dikatse ya thoma ja tšitlang ga nyo le dikatse tšela di no tsamaya metse ka moka a re sa re rena re ne katse a le na yo buang ya lena e be e le gona ebile tswetse e ne dikatse tše dintšhi di ile kae moroka re tšhaletse ke motsotso o moteng koko diaparo tša mohu mmago sogana le di sa le gona ka kua gae ka setšompana sa tšona le tlo di phatlalatša neng ge go diregile eng diaparo tša mmagongwana di phatlaletše a kere tše di leng gona ke tše ke di aparang bana ba gešo ba ba di tšereng ba di tšere le ena o la magala tše di šetšeng ka mogae a go nne tše di dutšeng di phuthetšwe di dutše nka se di bee ke motho a gale dilo tša mokhu a di beiwe re a leboga e repe moroka o ba fe di-phone number taba e ya koko gabotse ke e kwelene malome ka kapa mara ke duma gore nke re tle re boe re bulelele le batheeletše re yage lelapa le la koko le ya and then re boneng gore re ka bereka jwang e tloga e nyaka meropa magagešo difounu tša ga moremi ke 079 1709862 or 060 9590303 ke lebogile kudu malome ka kapa ntle le go senya sebaka re gata mašimo wa monno mongwe ka fale weekend go diagalang weekend ye re obina ra thoke koša e ka ra thoke ya and then ke nagana gore le lapa le gabotse le lenyaka meropa le lenyaka meropa le ya go utologe dilo tše dintšhi ka gare ga lapa le la koko le go ne bothata ka mo ke a leboga re a leboga motheletši o motse community radio gona fa le go 96 tota na ba 3 FM go tšwa go nna ke le morwa motšha maubane ke tšwele